Talofa voucher. E toi whatalo wheru tātu utunu ure nei o sa fōu si mai arau whaafonga. O swinga i le vi o le fu o le tātu malotu tō tasi ua lewa na iai. Ma sa wha o ngāma pe pese eile tō tele o lo lātu manatua. Ma si la fia le lei e swinga. Wa whaalia le te tai o le malo i se ualo whaasara launga ri ngana sa moa i le ai o Brisbane i Australia. O ni swinga i le o ave se ai le anganga o sa moa e whaavaile tua. E beo na si la fia, o le sauninga na te tala ai le fono a malo o le taun pulenga. Na wapuna mai ai ni whai tionga masara lau i lunga o walo viso ta inga e pe o le api o fōlinga. Matua i ai le malo mai na te pena ina le nei wha moe moe. I le whai o ia swinga i le vi o le tātou fua. Sa langi ina le o whai pese tu whaatasi a kolisi wha whai whiau i piula ma malua. Whalia le tamai te ipāle mia le fionga fia mea Dr. Naomi Mata awhai le porkalame le fitu wha sinoala i Brisbane. Na soi fua mai lava o wha fonga i swinga i e lua. I le uswina o le vi o le fua. Le e wha pia mai se vaenga. O le wha ilonga leo i e suna maliu mo Samoa. I le maletasi. O le wha ilonga leo Samoa. O mawhai o na tautai. Ila wawa vai atu e. Naltasia le phrases. Le vevesi ai. O le suna maliu. Ia male sila le na whaonga. O Samoa wa mawhai o la tautai. O mea umai e lua. O wharongo i taru no ola mai a. E lai e le si whamtalanga. Pe o le original la le na o Yesu na mari ona na tusi la festa fava ai pe o le wa ele mana o mai lo le ono o tuto tasi mali ela na ele de swinga le ya mai atawai o la manino ya foi le o le fava o sabo de tu so I don't know que lo polale na to telefone si vai ngol to media fai mai até a fat ele ya ni si meto fieta no mai ya le la ma wele mai ya ola tala fia mai ya yo ta ya le vai ngale na le swing na fatino ele o sungole o le fu ele stalang la ya ole tu ta fa ola ya so I don't know. Le fionga te mai te pāle mia, fia me Dr. Naomi Mata awha, i sona fina ngalo i le porkalame le fitu whasino ala i Brisbane, i Australia. E tō luani te mai tai o le tātou o tunu uamana i ala au nanga i le tupo sale sa le tonu. E ala ini wha ilonga tau aloa wa tau ao i ai. Ma o ia wha ilonga tau aloa na tu ina antu i le rua i te mai tai, na whiriwhiria e vea malo i a siri o le tātou malo i tau sanga umawai. Le fionga tau le papa Brenda Heather la tu fa pel tama i tau si soifua. O ala i moana moe langi i Leilani Jackson. Na tu ina tu ia wha ilonga tau aloa. A o iai sa moa le tupu mala na masiofo. I le laasi e singa tau aloa mua ro tātu o tunu. Fa pe ai male a wai le fono a ta ia malo le tau pulenga. O le fionga tau le papa Brenda Heather la tu. Wa amana ia na tau tua i le wha ilonga tau aloa ua wha ingoina o le MBE. Po le member of the Order of the British Empire. Sfa ilonga le tu ina atu fo ile ai ngā tupu i se tasi o na tu apo o na grandfather, le fionga tau le papa Dr. Anesi. O le tamai tei tau si soifua sinia i ala moana moe langi Leilani Jackson, o tu ina atu i ai le wha ilonga tau aloa e ta ua, o le member of the Victorian Order, po le MVO. O lona tua atina le tō whawa si le fiti moe langi Jackson, ua whai i langi le turi ngā sia. E lau i loa i sa moa i pisi nisi tau tangata tā whao. Aina tau la mua fo i le sosa i ete tū maoti, o le sio manga i lo tātou motu o savai. O le tū malo le whaatonu au i sa moa o le porkalame fisoa soani le adra, o se fisoa soani le kālesia so fitu o le toe fio mai de le rolangi. Le wharetua le fio ngā sua Julia Woolworth, o le wha ia i lea o se tasi o poutu sa lo tolo toi. I le tu ina atu e fisoa soani a inga ma tangata lima vai o le tunu. E ala i lea porkalame fisoa soani. O le adra na wha moe moina e le malo i le tu ina atu o le fisoa soani. O le fausia o fale mo a inga siri o na vai lo latu tamau a inga.
Ma o le fionga ia sua Julia Warwick, sa ave ia ile wha tua ngai wha savali ia idea Port Kalame, o tele a inga o wha manu ia inai. O le tausanga lua fesfulu, na vea i lea tina o lea tunu uma wha tonu o le Port Kalame, ma o lona taimi a o ngalua ai le Port Kalame o le iwala au iei lona matai, sa tele nisi o fesoa swani, sa awala mai iei malo i fafo e pe o New Zealand, na tu ina atu iai mo le wha tino ina. O le asoludo le vaya so neu wha moe amatai no toe sauninga, i le sauninga wha le ainga po le family service, ai aso tofi ai, o na sauninga wha ai u malango maupai. O sua Julia, o le wharetua leo le sunga se iuli po Warwick, ua tu malo. Na taula mua fo ilea tamali i lea tina e o lea o ino whanau le tunu, ai mai se ta alonga i Samoa. O le lafo ira mai Samoa, ma le lafo atu mai Samoa o tupe wha mamoli, e mo mia tele ai le wha o ngaina o wala wha teknolosi wha o na po nei. E le nganta e mata i tu waile saunga le mu ma le malu pui pui al whiave e ina o tupe, ai mata i tu ai fo i mani ngai o inga sori tu la fono e ali ali mai, i le wha tino ina o lea au au nanga e peo na whaia e whare tupe wha pisinisi, ma au au nanga tu maoti o lo whaia lea tau tua. E 5.5 miliona ta la Samoa le fisoa swani, mai le komiti wha tonu le whare tupe le langi, o le a wha manu i nai Samoa i se Port Kalame, o le a wha o ngā aini whainga fau e wha o ngā ai fisoa ta inga teknolosi, e mata i tu wai le whiave e ina o tupe wha moli. Port Kalame e peo na wha ilo se pepo wha mtalanga, o le a siri na whainga o fia i le wha tino ina o lea ngā luenga, ai o le a tau ngō fia foi. O wha ilo mai foi lea wha mtalanga whala o intero le a fisoa swani lea whainga fau, i tangato lea tunu e mawai se le ni wha mamoli, i fisoa ta inga teknolosi o ta ua o le digital. O lea fisoa ta inga o se te mua lea, o le a wha o ngai ilo tātou tunu. O le pine aulo le aula ka pipa ia Samoa mo le te mua i tā longa le Pasifika, i le tausanga le tenei, o se wha i longa le lea le si tia o lea tā longa le tunu. O le autu fo i leo tāpenanga le kalapita alo le malisi sa ngato Iosefo, i lana tāpilo sanga lo na valu le nei tausanga le awhaanga solo, i le asfareile me le asto nai o le vaya so nei. O se tāpilo sanga pai, o le a pui pui ai e au na siampini le tausanga umawai o lātu tūlanga manu malo. O au ia pei o le meitaki i le vaenga o li i le men's opens, o le au o le no idea i le vaenga o tamai tai po le women's open, ma le au o le stay aloof i au fefiloi po mixed open. O au fou o le stana mo le tāmil sanga o le Magic 7, ma le tānoa hotel i le vaenga o li, fa pele au o te fitoala i le vaenga fefiloi, ma le au o le Mana Brothers. Fa lia le plesteno le sosi le kapi pai o le tātu utano, o le anganga whawhitai le tāmil sanga le neia klapu tālo le malisi tau sanga uma, o no se hawa noa ua una i ai pere tūlanga le leo le tālonga masi ti ai pere nāti na ina, a wahalo ma whanau le tino, o lo fia le tālonga le lakapi pai, po le touch rugby. Tala i o le nei aso, soifu. E silia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua i le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi, ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau, fitu whawha, lua fitu. Fatalo fato la utala le nei o le tau mule so mule aso tai ao. Wingo le tau mule so o le ai taimi o le tai ao e ufiti ai le langi e ao. Peitai o le alangi le le wingo le tau anga i atu le ao oli. E angi mai sa vini mai le tu sau te sifo o le atu nuu. Me vela whamawina mule so es fluiva tikeri malo na manu luas futolu tikeri. O le angoto le lai le toetasi minute le itula e valu i le afiafiana nei. Mo le asa tai ai ma tele na awa o le tai ao a tai ao. Ma o le angi mai sa vini mai le tu sau te sifo ma le whaalongoina le angi malu mai i le afiafi. Vevela mo le asoa tai au e luas fulu tikeri ma le
le malu lua sfuto tikiri. Ole au soa ile la ile 5 minute te ai le tulai ono, ma ole angoto ifo ile tulai valu ile afiafia tai au. Ola utala le nao le taumu le somu le asa tai au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John i le fulu, ai o lo o maua ana i le tino mangeso. O lea whatoa o fo i mai le whale talavai. Ma sa maua i le fisosoani mō nei whaafita auli. O whamatalanga tā ua. E pei o manu anga i titi. E iai ma o sia o le tino. Ma fesili e winga i vai la au. E iai fo i le no fuanga mō tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le whale talavai foi. E mawhai ona la tautu uina mai vai la au. Mō isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz. E te maua i whamtalanga o le whale talavai i le taupito nu. E tolu sula whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E whisoswani ai le tonga tāle sui whanga wai nei. E tolu whailonga tupe ta i 5 se lau tāla cash. O le ase ina i aso whawaile taitasi mo New Zealand ma au se talia. Whatauso top up luas futala pe sili atu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le My Cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Morisi whaamtalanga wala au le oval se lau tolu wha lua tolu. Seki a Digicel. E, mga umia se maa whamanga ko siu ki ngā lai Samoa. E sisi le Lifestone Headstone Life whai le lako whaapikoa mō maa e lalo mai le 5 Afrikau. E mawhai fo inga lafo i Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua ai le nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu i Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. Noivo tu, amo.
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Lewa se antia se fulu mariva minutu tenile se fulu malelua ile divango la woli de la so lua ala solima de la basino November lua velo fa fifila nganga e toi fa tala fa toi sa moi la ta po inga la ka tele le fenga yima fenga malo longa vai ainga o le fo ya woli ma lo le o sa ma lo le fa ma lo si pa malo antu le tanga ya ti pe o le tomba tanga mai le down le la si uli me fo stimulate ma wan tu le won tu ma tai le polo lambe la woli me fonga mua e me le to ona si uli le July 5 le fia na nei e o di fo le ma wa le tanto pensione ona sa onga ka ko kalari io era ngaudo le io e kala mai ya ni si va nga fa mai ya e o lo kai ya ma ko sa vani lo fo o le singi fo le ma ke kala ngol le singi ya mai se si vaenga ai fa polo o se si vaenga wa fo I fuanga ya tanto ya wa li tai mai fo I ngā wenga ya sa e totongi la fonga I le fia to sanga I totonu o ni usila nei ma lo le o sa I ma lo fo I le fa ma los o le la o te fa mananto to fo ya o to te mama tidale wa maua le tanto pensione yo ia tautua na ia e fesiringia ia lau bank statement I le nei fo ia woli pe a fo ia antu le tangata le nai alu malau ka I o I le masini ke fo wan wakfa mai tole o fiu e ku le masini le ma se me o sa fafu ia nga e fa apea la ia le o le toi ina pole lo matua ia ai fo wa kuai mare kupe vai o ngiu sila le ka ki ai e le se me ka o se slow me o kupe e mawar kupe vai aso o I le kai rua vai aso e le pe o whakaringa o wakai misa mo ia zola o te mana tua o ngalue fo I sa mo pe a o I mene o watain e a wai whaatali tali al tanganta le whaitutongi se ia o le te mi fo I le ko I ki a ka pongi le wharakupe inga ia ka ungu mai I le ofisa o laua ke vai skanga kai ang whakatkali ko o wakai ia o le mea lai mali e le vaitamina I mo meo ke kusi enga fui ia wai ke vai ko lo mafia e mau ki ngoa ia o lai mafia mangi siliva mafia foi ngi pepa kai di makana ia o lai mafia mai ele ke kusi enga foi le pe ke kusi nei a ver farsa ya e fa pengala ngi vai ngole abu yo la fa manantu tu le da ya tu te bam ti da man tu wala vangi ko se kia yo iskelia la vanga ngai o marko yo mare luaka ya fa ko fua o lu marka wala vangi lu kamala ye la vanga ngai o malauka o te fa tana van tu so ya polo arona malfel tu ya gria ya mala ona nga le tas man tu fo le tas le sa I Finlayson Road I Madurewa o la wa mafuta ma te tala fo la I Brisbane I Australia pe mala fo tu I man tu Brisbane ya mo o tona la I Brisbane ya na an we fo le ya lo yo lo manifinifi na we ya mala size 12 na we yo ai te fa limpia la size 22 man yo ai le ko foi na kwa ku mele o le pension o le matua man ya amu ia tanto nei ya o le fe no no asina selin ya o foi le vento le tau malulu o nine tau fe no no atu ai o le silina o sila via el tamama le tinama tua o ngai fe no no asia o me ngai mawa ku ile kuskupe ele va pe foi le ngale avea kala ai ka kaunga e malama pe fie show ki ngai le o ku ngai lo wa
talo fantua nai sini ya Maria le sina Javai ya ai wakala fu ilanga ia pension e o Australia ya en tuana faile au kana kupe oli a me masinga fasi pepa fu ile ai le fa pe fu ile ele nga le palingi de ke mir ke al palingi fu le kalangi kana kayau ai makwa ele sida fia po ferme o anu en lau sele ya wala tele tantu to mamtina matu faile tanto sele ni ave e lafo I o ile fansa ya ole keleanga o meka ko ki vevesi ma tanto pisi tanto ia o ni sifo te ya o tanto fa la lavi wai lima fiona alfia na me fa la lavi ya ai fa malo to me fa antalo fa to ile di va ngola won ile fa funga ngal pa ia ma malo si tanto truk malo le on sai malo foi ia le fa malo si tute ma fai va lo filima le la mo Wellington ne fa dana fa to ile so ya te vanga Martini Fenica le mafuta mai le vango la wo ya ba ango ko ke fangok kom fele fa sao ia kama ia wa ko ke o akuma io so nga fai fo kama ia fa sao ko zor ke mi fa yo ngai e ke ki ngai nga vele le skanga kai ke kong ia wa le singa me mali ole le mele pe anga ko wongi me ngi fo le inga vele le ka ke ai e ia men kan ka maka poko fwele le ai kango mai kaule le ia wo e ia la wo fwele le nga uma nga ai fa mai ti wan wakwa ia ko sa o langa lunga ngai ku I fa fo fwele ma kilo mai ko fwele le fa malama po yo ko rupe ko fa le le la alu ko kongi de me pidi e ia wo fa penga ma ko ma fu ka jam ya e kene ala nga o makia ia la ko se vai foi so la ko na yo fa bana tu le ding vai ngole awut yo fa ele o lava la fa so nga bawa lo ko nga ka ngole usinga ru se furu mar nga ka ki nga shantia o le vai so anto ya e mo se fu ka ko ye ki fu en ka avais yo fa ne ti fu en lava yes ai on vai so ne o lo was to tongi anta pa anta to ya ilonga isi vale kongu pe a visinga ko lu se furu fan se furu e wian ka un kal pensin ele ko ka la ka wo le ri ko pensin I mero we ma wo for pa u ele pa u ka la e pa u ka sengi e ko ai foi la ya ele ku mo ki o longo win ele ma foi la bona e mo pa u pa ya ko ai fo yo e vai la ka mangan ko wo nga wo manga ai ne ku me fo si manga ko ngi de pit Sarara wala la wako yao Masa esa masese DJ Lino Masa esa masese Masa esa you don't
Now, so we tell you, Tini, the Vangla, only you have before you like Campina. Yeah, Joyla Malevina records, so let us sound by your 5 more oil, the Vangla. So, Royal Tanto Malofa Alomia, or my Alonfa Tungalan Tanto Wanga, to Yai, say if a few months. Oh,
Tasio whatunga tuaina mai Maria Maalapanti i sa o sa vali e sa uhani ia e pangale anda o lango meli mea sa o tau on tuai. I le rei vahengo le mauli le o toi lua se fulu ma le whamiri ute o na tā leo le tula e tasi. Pe o rau tau stimi o sola o le tanto ma lo wha alo alongi e le rei vahengo le awot. O se tasi na malanga atu i Samoa. I le fono tanga tai malo le taupulenga le foto a mai atu. I le nama sina o katopa e pe o le tali malo e lo tanto o todo i Samoa. Fifila le nganga I le rivaingo le awoli o le wa todo mai le safo o le tanto malo falo. Ngia, it's a pleasure and it's a privilege to have you on the program this afternoon. Very popular in Samoa and worldwide, Miss Lorraine Lionheart from the UK and Botswana. Talofa lava and welcome to the program. Talofa lava, thank you so much for having me. You have become an internet sensation in Samoa and the Pacific and of course worldwide for your presence in Samoa. How did you get to Samoa? How did you get selected to be in Samoa for Chogam, Miss Lorraine? Oh, well, first of all, I just want to say a big thank you to the people of Samoa for that warm welcome. I was expecting them to be so nice and kind because, I've seen a lot about their culture before, but they still exceeded what my expectations were. So I just want to take this opportunity to also say thank you so much for the love. So basically, I went to Chogam as a musician. I'm a singer-songwriter and I'm also a music academic. Almost about to complete my PhD in music here with the University of London. So I've worked with the Commonwealth Resounds, which is an organization based here in the UK, and they do a lot of the Commonwealth events for the music and entertainment side. So I've worked with them for several years, and this is my second Chogam actually. And yes, so I went to Samoa to participate mainly for the entertainment. Wow. Was this your first time ever setting foot in our beautiful island of Samoa? Yes, it was my first time, and I have a feeling I'll keep coming back, and probably next time I'll stay longer, bring my family along as well. Now, did it? From what you read and what you heard before setting foot in Samoa, was there justice for you being there and what you've been told before? Yes, I mean, for me, one of my deepest interests in Samoa is the culture of the indigenous people of Samoa, because I was born and raised in the Kalahari Desert, where we have the indigenous people of the Southern Africa. So the similarities in the culture and the spirit, the connectedness to the environment, to nature, the wholeness, the essence of what humanity, I feel, should be, that is lost in so many other parts of the world. So for me, that was something that I was absolutely excited to explore and to just immerse myself in. And the fact that I was there and I did not offend or intrude in any way, and I was so welcome and so embraced, just made the experience even more extraordinary for me. Now, I'm pretty sure you heard some Samoan music when you were in Samoa. Are there any similarities to the kind of music that you hear in Botswana and the music you produce and record? Absolutely. It's the spiritual content in the music where it goes beyond just being a commercial entity. That, where I grew up, I wasn't really taught music in the way that I'm being taught in the UK. Not that it's bad, but there's a deeper sense to music. There's a deeper root to music that is more profound. And I could tell, how the Samoan youth, especially that I worked with, who were very talented musicians, that music is not just merely something that they're trying to earn a living with. It's something that is deeply spiritual to them. So yes, that is something that I very much appreciated about Samoan music. Now, you immersed yourself in the village that was hosting you. Any similarities to your home back in Botswana? Because I believe you grew up in the UK. I actually grew up in Botswana, but I came to the UK when I was 21. So for the most part, my childhood roots are based in my Botswana culture. And yes, I could feel just the energy of being in Samoa.
Sometimes where I come from in Botswana, the world sometimes perceive it as like backwards and stone age and left behind. But maybe sometimes even people can use terms like not civilized, but not realizing that the true civilization is there rooted in our cultures and everything. The true essence of wisdom and knowledge about the entire meaning of what it means, of life, of humanity. So when in the villages in Samoa, I could feel that in a very strong sense, and I don't look at it as like, oh, this is a small village, it's poor, is what. That's not my mentality because of who I am and where I come from. So yes, I could sense those similarities, and for me, it was absolutely beautiful and really just humbling. As a female artist, how important is the role of women in your culture in Botswana compared to what you saw in Samoa? Interestingly enough, when I was in Samoa, I actually immersed myself in the theme of women and girls, because one of the events that I was performing at was the Women's Forum, where one of the themes was about violence against women and girls. And I specifically wrote a song for Chogam to support that message. And that I performed it for the first time there in Samoa, and then connecting with the young girls and the women in Samoa was very powerful for me, to a point where even though I did not have a lot of time in Samoa, I knew I had to film the music video for this song in Samoa. So, for me, it uplifted me, interacting with women in Samoa, it uplifted me in such a way because, as an artist going around, especially, a woman that looks physically different from other people, when I go to several other parts of the world, in most cases, the embrace is from the opposite sex. But in Samoa, I could see how the women were literally naturally connecting with me without, I didn't have to try so hard. And, they just saw me as a sister. So, yeah. Can you tell us a bit about your song? It's a symphony. Tell us a bit about what's going on throughout the song. So the symphony, it was actually the relay, Commonwealth, the relay song that the Commonwealth put it out there for many artists in Commonwealth countries to do their versions of it. So I decided to come up with a recorded version that celebrated African culture, and I went to Southern Africa, to South Africa, and I engaged people from Zambia and other Commonwealth countries, Botswana, and I actually worked with over 1,500 people to create a video that was very well taken by the Commonwealth community. But the song, for me, my message was about the unity, about the recognition that we are literally one. And, the more time I spend in Samoa, the more I recognize that it doesn't matter that I traveled 52 hours to get there. We are still one. We are one people. Now, what kind of music are you into, Lorraine? You're a singer-songwriter. What kind of music? Is it originally Botswanan music, or is it a mixture? I try not to restrict myself to any particular genre. So I've tried all sorts of genres, just because I'm just fascinated with cultures worldwide, influences from everywhere in the world. But I always, of course, have a strong sense of Africa in my music, and not particularly just Botswana, from all around the countries. For example, I have songs in almost, I think it's 17 now, 17 different African languages. Wow. And I don't speak most of those languages. I only speak 6. But I've learned to sing in those different languages. Hopefully next time I go to Samoa, I will sing a song in Samoan language too. All right. Well, you've immersed yourself in Samoan and the Samoan culture. What's one aspect of our Samoan culture that you can never forget, that will make you want to go back for more? Because it's not just me that saw what you posted from Samoa, that you were looking for a man in Samoa, Lorraine. Well,
I mean, you can't help but be so interested, so so attracted to the energy, the essence of Samoa, and but I think one of the main things that I will miss the most about Samoa is just the people's sense of humor. And, and it's quite interesting because I was like, wow, another person could easily take it a different way if they don't understand it and maybe feel like they're being mocked or whatsoever. But for me, I just blended in with that sense of humor, and I love the laughter, the way they try to make a light situation out of everything, and I love all that. So I think that's my favorite part. All right. Now, will we ever see you back in Samoa anytime soon? Absolutely. I think within the next 6 months, I will definitely come to Samoa. I would love to work with the Ministry of Women in Samoa, and I would love to work with the young people that I worked with before and more in Samoa. So, and like I said, I would still really want the opportunity to record a song in Samoan language, and I feel like actually the environment in Samoa just is perfect for songwriting, for creativity. I could go there for 6 months and literally come up with the most beautiful album. All right. Well, what's going to happen with you within the next month before you head back to Samoa? Well, on the 2nd of December, which is selfishly my birthday, I've decided to premiere the beautiful video that I shot in Samoa. So I'm looking forward to that and how they're going to take it. And I think they would love it. And I'm doing so much to make sure that it's the highest quality. It promotes Samoa in a good light. And it also has a powerful message for women and girls around the world. So yes, I think that's the main thing that I'm working on at the moment, just to make sure that it aligns and it's respectful to Samoa, and it sends back my love to Samoa as well. So yes, and I'll continue promoting Samoa, for tourism and other reasons, for investment. I think it's a beautiful country. Now, before you send your regards to all our listeners and audience this afternoon, if you say you're looking for a Samoan man, what qualities will you be looking for, Lorraine? I guess I'm a sucker for a good heart. But I think that's very easy to find in Samoa. And, Samoan men are like very strong. So already I feel safe and protected. Well, I'm pretty sure you won't have to work hard to find a good man back in Samoa when you travel next year. Well, final word to everybody, and especially those you worked with in Samoa during the Chocom 2024. Well, final words is just to say a big thank you once again, and I love you so much, and I can't wait to see you again. And please keep hold and protect that culture, that beautiful culture. Never let it go. So that's my final words. Thank you very much for taking time out. I know it's almost midnight there in the UK and it's getting cold, but thank you so much for answering our request, and we wish you all the best, and we can't wait to see what you have in store for your birthday, and of course the video from Samoa, and all the best. If you can't find one, you let me know and I'll direct you to the many Samoan men, not just in Samoa, but there's some in New Zealand as well. I'm actually going to hold you to that. Miss When Lorraine, I come back, I'll go straight to you. I was like, where's my man? Exactly. Miss Lorraine Lionheart, music artist and songwriter residing in the UK, born and raised in Botswana. Thank you very much for your time. All the best, and we'll talk to you soon. Thank you so much for having me, sir. God bless you. Yeah, tofa soifua. Ia le da o tau ia le na vevesi mai po fele me wo ia le tamaita ia Lorraine. Ia nga o le la mangko ku aku le interview. Ai mo o tau ia fia mo se ava no. Ia o a fa o mai ia o tutusi a palai. A uva ia kula verkanga kai hoki ia le fa mo ko le ba wai se kupe. Ia le no winga ia sa o kana le sino makua o le tila o le decline ai ngal pa ma deadline ka ko
Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suwi ya ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Vivianga mai anto whanga me ke le rivainga le woli mia moa. Ioe, lo fantele mai a Paulo Arona ia Lorraine ia oe wha mai e wha ui mai loa lau tusi a palai. Ia manu o le mahe ala masina o Novemba o sauni antu mole pa ki o lo na so soifua e le masina o December. Fatasi mele fionga le aloli i le li pule o le tautua mala unanga le jimana hulso oros e o te huhu le rivainga le woli. Ia wafu i se wha manantu mo i tā tauwa an talavantu lau fionga ngalbalabana ma lo le whaiu le whaiva ma lo le tauantai. Ia ai o le wa mantua maua lo ma losi anto to le sulu mantungo fiu mo ave o le la. Tai malo le soi fo manvia malo fo ile tautai malo le tautua tunu ilo talainga se o manu le nei foi tu la laso fo ile bi inga le li ilo soi fo tautua te ola vai vai ai le ngata le soi fo la le la tunu le o tato wa ulia mai le matango pie fo le sulo la nei tai bi la valo tau malu lu mai ia o mana ia la fo ile sa o le la o tau mo sina ma fan fana mo au sin sino le tunu talo fa talo pala
Ya, o le tātou tau whai wha mālo, la wale tasi mālo le ono sai, ia mālo whai le wha mālo sio mātou. O le lava e whai lava ofu mā whanu. E la mai lava e pi e mālo e sili antuane, mālo rūle sa vili so. Tūlanga ngai ai e ilonga lava o na salawa tau na sui se shau o kiuke ilunga e te sui e se tau. Ai o kiuke sa te o sa uale, te simale o ia ta mai. O le mele e ri wono ve mari a o le ae panga kia ngā koua li le whaimasa o le mānuru. Ai ui lea, e le se pule ale to ina lan tau ia pe wha ma whanawhana, ia pe wha mānuru mai tātou i nei New Zealand. E mālo le on sai mālo le tau antai le māsina lo na sifuru ma le tasi, ua tātou wau lia, ia o nae maua le mālo si lau fionga le alo li, ia wala wale tau tua ino le tātou uturu. E me se ia wha pitoa o lo wha ngā solo pe le riva i tau. Tai ia vaenga na pe wa ia o lata foi ia vai tai mi ole o fainga me alofa vaenga fa pena ia e lava ta fa ta no fo vai atu to na ia le a mata me le tato ofisa po le tato onanga ia o tau tua fa tau va ale chimana o le wa ia tato fainga me alofa o man ta pena ina pela na itu langa e le ngata lava i tulanga masani lava so sani tu fa ta singo ai ta lafu o tato ta vale tradings ia mai se foi tulanga o ni se lini o lo mana o mia to tele o tato atunu au wafa mo sa mo ia o le fo ta pena ina tato wafe ta la mo tato so se customers lava po le tulanga o ta vale lo e fatawa ta vale fo ta vale use cast mai apani ia o lo ele tato wafe ta la pe fa nga ina tato na le nga tai lea tato referral e afe ta la foi na sile na baenga o lau seleni o lau trading e le a pia lea ai pa pia foi la na sila pia ma ia no fa ma malama le atunu e le ma fai ona e umani a tato promotion se tai le lua pa te tainga aski se tato deposit o lau promotion e na ia po le sasoni e na po sainga na alofa na po le tato tulanga i le tato trade-in le valale peli o le taavale lo iai e le a pia ai lau whainga na alofa pe ona ta ua le ngata fo i lea ta lo swa fai tonu o le tato se i la whaia le vai yaso ta itasi ia po le ale tato mystery prize i lea vai yaso mle vai yaso ia malongo le tato lai la tau sa pena pata wina ta i pea o le taime se i lesto na ia tato se i malifalo alo a seuman Malo fa tai yo e se le ta wo vainga ia wai e moni le vo le tau fiolo lo mai le recover fo ile lo te mau ainga ia ai o lo o tanga ta la vo so i fuanga ile dei vai ta e benefit la le malo le ntu ele nganto ile mau o ta va le so so ni sa ile ngol se le ni mai ngar wen ia ai to mau to mo se le ni tu le au to ina polo lo matua e tau fa so mo nei tantu ainga malo le pule malo le fa so o le tulanga na ia pa ele o se faiva nei o le mea masa ngele tato unanga mai le fia o tau sanga o tau tua oba ma le luas fun mo tupu tau sanga o fa le vaina po le tato unanga ma masa ni po le faiva o le so sani faina na alofa pe ona ta ue la talainga se man ia ai le ngata po ilea o le tele na una yo nisi vaina pe ona ia le tau tua i tulanga o tato le sene ia o tulanga foi lea o tato passport o tele foi la tolo si le pia tulanga lea le sene Samoa ta sile na vaenga lo tele foi ile tato tautua o ila to fa pena fa tawina sa ia a ole tato le sene mai fafo ta sile na vaenga lo so soni foi ia fa pena foi la ile na tato nanga na foi sile pia la le tele o ila to ema fai foi ona fa tawina lo sa ile le sene ai tau na to le tulanga o fa pena ona na mia finance ia po criteria so long lo fa pena na tali ela sanga i no nga tupe po finance taitasi o vaenga na tau no fo mala mai o le manunga tatu taimi o le tele o tatu ta vale e te fili mai o tatu paini casa mahinga pe na i tatu Scorpio ta vale ia sile ia o fatu salia la vale na ile ia tato Land Cruiser, ia po tato Prados, ia faiso ta vale nei, be ngata le tūlanga le tau olo, ia le tau ngō pia lo whatauina ai. Ia aolo lato ma le tōru tau sanga le warranty le tato Scorpio, o le tato QV 700, lima tau sanga o le warranty o lo atuai, ai le ngata po ilea. Ia o le tau olo whatauina ai, ono tō tonga whaona po nei,
o tatina vaenga suma mali mai se sila nei ka vale sila la fa tau se pitu no fo mo da inga ye sta vale siliatu ile tulanga pe o nei yai ta tu ta vale fo nei tau na no fo mamla mai ta vale fo nei le ngata le mo le tenilo e fa tawina fa sawina lo se le ia le teimile lumana i toi trade in ai le te leo lau tupepe toi whaatawina. Tele a tātou tāwale Usecast, peo na ia tātou tāwale mai Japani, Sportcast mo alo whanau, tātou spulu no 4 high ace, o a tātou SUV mo mātua, ia mantua foi wa mātua foi ia stoina ma lopatua, ia tau nei tāwale tau mo runga ai. Wala ua tele la tātou SUV o lo iai i le nei vai tau. Disi vaenga, le lei pelo balau mai lo fisa i le lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu patoa ia rosita, le ngata i lea, le tamatai pula le tatu finance ia nere lima la aufenga venga, monis whamtalanga, pe te balau mai poi i le o bau te lau chi mana meritasi, o bau te lau whaono lua ono lua tasi, o bau te lau whaono lua ono lua tasi, bo tatou nutua oi. Tātou emaili ia le chimana.wholesaleorders@gmail.com. Ia pe te so tai me foi ngol tātou Messenger, Facebook, mo tātou nutua oi o lo tele ile tātou whaatau mo banga whapena whapso tai mai a tātou contact snap o tātou napa mo pe a whapaisfina ngalo pi whatau asa ai mo terminei te whatai lau sunga po la whainga kumanu mo le apano e lene yaso anga lele tu e popanga mo tiute o to e lene yaso me swai pasau saunga Samoa pasoi fuia. Soi fuama ia manuia le fionga le aloli i le pula le tūtuma lau danga le jimara wholesale orders ngalo mo le mana tai ngalo mo le mana awale longu puyeli o lo tupa ia malo o tuma malu i lana tautua malana au nanga. Te mene iusi mai le whaafonga tātou tala i vei whanua te pena mai ai le sunga ia se Iuli umalau leifi a wafo i ia lo si le fia meo lo tupu mea le an tupu ia manisi fo e vahenga ono tūlai mai i to tonu o New Zealand. Amalo fongmolen sa i fatalo fatu tapo inga le tino tala mo nei auli tala tumoa. O le punga ia te wena po poli ni usila fatu inga po ila vai malo le paloka Amerika. O le tamalo sa ia la ina le fa iolo na tolua mua e fale inga le McDonald's sa i to iolo vave. Talonga fa alonga mai le tolo o pinga e alani mo Wallace setiti. Fa mai ia i falu telina o tatu tala mo ni auli. Wala pata ia ni sila sa uniuni mo le tele atu ni lu tau i le sio mianga fatuinga te salava po ia manu malo de fainga palo to mo le tof presteno malo Amerika. Wa fa alia ila tu atu mamai. O fu wanga wa ia nga fatino o fia malo Amerika mo le fatu pula io fatuinga fa va malo mai ia Donald Trump ma Kamala Harris. E fa ona mo fai ona ia se pelo ni afianga e patino le itunu e mamafa le fa lango i fatuinga e pelo ni sila. O tala sanga ina Trump, il si itia ile 2% o tuperitongi fa la fonga. I olo uma e fa out atu i Amerika. Ai o Harris, sa avea ma se vaenga o le whainga malo o fa taluina. Se fa solonga o ni tuperitongi fa la fonga e taula ia. O le fa tonu awa o le fono pis nisi fa la malo i Sila, Stephen Jacobi. Sa ia longa le proklame le morning reporter le Johnny Sila. O tuperitongi fa la fonga o loa o tala sanga ina Trump. O patino iai se polenga. Mai e tāwai, a whaia a palaina i tuperitongi whaalafonga o lo whauru whafori usila. O le amatua i tele se a whianga i le petia umai. O le tele o loa, o whi whātua inga. E whauru whafoina i usila i se vaenga tele o loa i Amerika, i le tusa ma le valu biliona tāla tusanga. E tāli tusa lea ma o loa e whauru whafuatu i Australia. A e matua e mamauma i tua ma le tele o loa e whauru whale i Saina. Falia Jacobi, o le tere o loa ni sila e whauru papuatu i Amerika, e au noa mani tuperitongi whala fonga e tapaina, ia e pore matua i mawa lalo foi. Mai e ta wai a whaia e palai le 2% o tupe whala fonga i o loa e pe o le waina, ia e poa ano manufasi. O loa pino tele ni sila e whauru whafoina i Amerika lono winga, o le ai ni sila i se tūlanga, mantau kio ni lui tau. Toi oni nai tula o no le hastol whainga palo te tele Amerika au whapena whia toi whina unga whai o sui te wā mo le tof prestene o le tofinga maolunga i le malo tele.
O le tau tulinga le vau Kamala Harris ma Donald Trump o mai ala ona va ai. Te sidia ma le fixe fu 4 miliono tanga tu o mai ona faia la tu palota. A lumana ile aso le fainga palota ile aso taia o le aso luai America. Ma ua lata ile afor se lau 1 miliono tanga tu uma. Ta palota ile lo afe ma le lo se fulu. Le ua vai ai te fainga palota le tau sanga nei ua pito mawarunga atu le numero tangata ua palota ile silia male senaturi. O lo fa'alu Trump le aso muri North Carolina, Pennsylvania, ma Michigan. Ya Harris, o lo fa'alu lo naso atoa i Pennsylvania, i stete o tilo ia i tāu tele, i sei unga iai, le palota. I se tala la tamai la, o tāu ai, o sili la titi lava le langolango mo Harris, na i lo Trump, i le teiminei. O whaia sua ngai se afisa mua fale te talo Musalemi po le mosque, i New Zealand i le tau nei, e pēna awa ati ai lau su e mū. La whaari ai le vaengo tinei mū, sa tā pai nātu i la tō i le nofanga i le mangalo Ashley Avenue i leo lea, i le iwa whase fulu le tau nei. Ai sa ma whaura te pēna le aspira te or te fulu. E le se li po tonisi sa wha manulia, ma le su e whapitoa sa iai, le mosque. O le tina sa wha wawa nā laina lona wha ialon tō lua mua moe le whare inga le McDonald. Ta whasanga tau i le ta malo i te tonu o le whamastonga, i lona whaare eina. Ta le eima sona manatu, o le ta mao na whanau sa toi titi lava a ia whaamutaria lo nola, e beona lipo tia ai le so. Ta ia whaare ai o le tangata sa ave i ai le tele o lona whaatuatuanga i le lorangi, o ia whaao se ti ngā ma se stapa ia te ia. A o ia le whare pui sa ia lona whaalo ngono le manu pui ma le saunga le mū. Ma ua whewha nei se mea i tupu mai ia te ia, ma lana whanau i le teime toi le tala mai ei tua, ma le whare pui. O mi Kesh Kuma, whasu mariri ma tausanga, ta tū lai whamasnonga maurunga e o kilani le tai au nei. Ino ua mai ona mua muatua na i tau tino le monio morianga le tau mwhai, e whao le mariu i lon tōlua moa. Sa e tau tino foi le ma whai ona i whaatanga i leo e whao le whai o sa ilinga i lana telefoni. Sa longo e Kuma i leo ino ua mai a leo swainga i a Ian Warren. O le whao so fianga o leo swainga, ona a whai e umale o lolon tō lua, ai alu o ia te pui, o lo nauinga o mea uma, o le alu i te maiti. O le teimi o le whaalawalawe sa tupu mai, a whaasolo ngā se senga, o le lāti e te anga. Ma sa iai le kutunu ngā Kuma, o lona tō lua moa, sa tele nau tupe sa i tangi sa mata pa, ina te maua ma i lea te anga. Sa whaasale nā i whaamasino Justice Neil Campbell, i Kuma i le valu te usanga mo leona masina pui. Na whaari e Kuma i le statu sia li poti mua i le lo wina non whaaslanga, sa whai lava si ona vave le mesa i e pupoi, ne whaia. Ma i a tua i ailo na toa mua i le pongai, sa lusi ailo na ona sai. O se whaamatalanga sa whaate i aile whaamasino ma i alongo i a Kuma, o lona toa mua lo a fia i le mata upu, a ele o ia. O le so wa ma te suenga mo tu spasio o ma lunga le NCEA. Ma sikola sipia o ngai New Zealand nei, i whaafasengana e meta uporsiva, matematika, malenga ngana tonga. Ma le pule ngo tu spasi, e se laulos tasi suenga o le au poina lisi whaavaiaso, o le vaita o suenga. I le tusa ma le se lau fast food pa ape lima se lau tamaiki e a wain. O se grupo tupulanga o ngai rotorua sa la tu longa le reitori sila. O le vai aso nei o le apa iai ala tu suenga mostei mua, e peitai. I leo iai so la tu whaalonga na to so la tu le lei. Ala tu tau tino ai ua whai lama sina whaalonga o renga tete, ma ngono le leanga, ma ua mo mi ai le atu ni sue, ma whaia mea onga. O le tō telo i la tu sa i oe o le whai kulupo mea onga o sa uala le lei, mo le tō e ilo ai o suenga. E wala tu whautua ina fo i a o onga, e whaia ilungo a te video. Ai o kulupu sa taleno i aile le tōni sila sa mapuri le latu manao. I suenga e whao ngai peni maapi. Na i lorungo TV ma keyboards. Wharia e purenga tu spasi. O siria mani iwa spunti tuafu te mai tia onga o whaia latu whae unga. I le tasi ia pe sire toia latu suenga e whaia i lungo o wala so te inga lau kele. Sa au tasi le palo tal whaalabu tonga malo o whaatasi i le io ino le filplia. O se lau sa e tise suesuaina malipotia ia afianga ia afiai kino, ma afianga o tangata lau tere ona o tau o niukilia. Se ulua i suesuenga o whaia tolu mai siri mali tau se putu sanga. O ila tau sa lau ngoina le iu ngā pono o la tu whalia,
O suenga wa fianga matau tio tena inga nuclear. O mo miele wa fa o ma fa lo terina. A patino le taimi o le mawa lunga o ye nei fe tena inga fa malo. Ma le fa te le no fe upo inga fe la fai in nuclear. O fianga fa te inga nuclear o fa o lava no fa lo ina de plastic atoa. E pena mai tau ina ia tunu Micronesia. A patino le moto Marshall Island. A pema French Polynesia. O Samoa, Fiji, Kiribati, Palau, Matonga, la latu langalongoina le unga fono e pera sa te ia New Zealand, ma Ailani. O le wai komiti o tau fianga tau finga o penga malo o fatasi for the first committee on disarmament, la latu fa mauni ele sporele. Ia le unga fono sa langalongoina e luas pulo tunu i se lau pas marfa, ta palo te ioe, tolu sa la te ili tolu se fulu sa le palota. Wana atunu e nuclear o ya le fakia. E pe Rusia, Britania, Mafarani, sa te ai o America ini tia Israel Korea Mantuma Pakistani, ta le palota, masina, ta latu longalwina le uma pono. O suitu ma wo fiki malo o fatati Filippo Tara Kinikini, ta Italia, o ta o tele tanga tona malama, ise tolanga matau tia ri tu mai mo. O au penga nuclear o yai. E whaari ai le vai ngotala le pena news, o au ngā tūpulanga sa soi fua mai lore me moni sa e ni taualo na lua le rangi o maari liu, le pungai sa vavea na langa langoine alo na tunu ia le ai ngā pono. Mai e tā ua foi, e mo mea le tau whangufangu i tanga tore rangi i le mea moni o le matau kia, tau o nuclear, e o iai. E tāloga o se wha alorongia mo le tamatalo vauta alorusimilata ina le All Blacks wala se titi. Fate iai, e saule mai te tonu lava le tolo o pinga rau laka pia elani. A sau iantu mo le talo o fai tauria le tae o le stonai, i Dublin, taimi ani sila, o se titi alo i e tūlanga i te alo i lana ulua i te alo o fai tauria mua le mai elani. I le mai ai o le talo o fai tauria ma engelani le fai ngole vaso. Le sa ave i mata alo le talonga, ma ua faa ua waida mata ino le talo le tau le e lua suma le lua, tau sanga. O le whai awana lei nei tua ai alani le New Zealand and to Goodman. Therefore, have so sunny le manu Samoa se i o le tamara sangari po le rangi le ruafe ma le rufo tolu. Sama tua i whiawhia tele le ta alo stiti sa iai. O ia tālu ai, e la do te mō mia ne ona mā te tuina. Pe a tā alo malana au o ai alani. Stiti taru mai ona tongi le luore ona le tālonga ma Afrika sau te le numero ono. So so mai e ma le tālonga ma Australia. Sa va yele ma telo le vavelo na le lei. Ma wa vea ave de yele fatu tuanga fa ya onga mo wa na talo e tak for salamo. O fa ma le talo stiti talonga ma engelani o ma i de tele pe a fuatu ya ile fo ya ron Victoria. Ai me sai o engelani o le iso au ma lo si le rangi. I fa ma le talonga ma engelani sa fa ilo ilo na to mai tele de mo na passo le polo e u lava i da poe. De sa passi tuani mai le polo ya ma tele a maskoa ni tul manu. O ia foi le tama sapi de siliato le telepeina pui nga englani lona lua de fas mole ono ni ona tamo e male polo pido tele atu mita sa tamo ai fa poco ia male ivo ona pue o no misi lona fa ino le polo male sa le tamo e au fia male sa step sa ve ai maurutinga ia englani a fari ai fa ia onga le All Black Scott Robinson i lona manatu. Salatu manatu mama ili tu ai ngot tama pe o stiti. Ai ole a wala sa ta alo ai le a wala sa uni ai. O sa te le ai le o na ta alo pe a fu ai. You know matua o ye nei. Well, you better believe it, man. O tino ila la kapia ni sila le pai o sa ta alo ngai Amerika se vai ngole malanga ta milo mai ala abu la kapia le Leona Bertani ni sila nei. O le lua fe mare rufuiva. Ke Las Vegas. E fa ono ve mata langa pai ai. O se tu masani wa umi more au la u loe vala u yeina le malanga ta milo Australia i tonsanga fou e ta alo ni ta alonga i se tunu e ese mai ai le tunu e tani malo ai o se ta alonga fa ele o America le a vele mo se talanga mo le Leona Britania e ese mai ai Las Vegas e pera la u lo tele casino o Chicago mo Los Angeles o tauina ni se stete e fa yain ya America tani malo ai le ta mo sangori por rangi le wa fe mal tosu tasi. Li tau sa whaua li tuwa ese mai mo Australia. O le ata alo le Leona Martintina i Dublin. E iere mama ngā le Telegraph Sport. E ulavo se no fuanga mo tunu e malanga ta amiro i aile Leona. O lo whaua una whai ei whao sengana.
ele ai ni fofuanga e avestea ia malanga taamilo a toa ma ia tunu e tolu New Zealand Australia ma Africa Southern o New Zealand sa mo ave ana talonga tani malo ai ele America ile lato talonga mo le o fai i sa fai ina ia Ireland le lua smolono la fai Chicago ma le tawa mantanga o le tausanga le talonga sa malo ia Piti San Diego o le tausanga fo le talonga tu talo ma Ireland o ia fa mo to fai Chicago ia ma le tato tala mo le mori o le putia ina ia le fate ingo ni talono anga sa fai le vaora kala political Sydney Roosters ma le laka pili Australia i se tūlanga e tusai ma se whenga e toi longi e tuai Joseph Suari i li tāmara sanga o le NRL i luafi ma le rufuru ono e tusa o le ripoti al Sydney Morning Herald o tā wai se whono tanga sa whaia le ofisa silo laka pi Australia Phil War ma le pūlenga le Roosters e masin talwai li puti ai le tilo laka pi Australia i le toi longi anto Suari i le Roosters i le tausanga i luafi ma le rufuru ono I ronga de tonu lea. O le malanga ta amilo ane le liona pertani Australia le ruape ma le rufuru lima. Ma le tamara sanga ori po le rolangi le ruape ma le rufu fetu. O suari u fa kon kalati ma le kapi Australia se iauri. Le tamara sanga ori po le rolangi le ruape ma le rufu fetu. Ai wali puti ai na fo. Ia le isi penga inga 5 miliona tala mo le rotel sanga. Pe amana oi. Mo le tau sanga i ruape ma le rufu valu ma le ruape ma le rufu eva. E no se ma le ripoti sfam talanga war. Sa tiro i le ai kia i no tano atu sua le Roosters e petai. O lea ngai oinga sa ngatai di talononga momua. Ta wai a iei se tūlanga o se penga inga whapea o le a vava iei le kalapuliki le Roosters e se tongi se tunga se tino i tupe telefa ponga mai e pepa i te tongi hei valu te se ma le 5 miliona tala. Mo le rima tau sanga, mo le teimi ave se ai le e tau le lusu te tau sanga mai le kapini. E ulea sa ripoti ai le tau fia le Roosters e latu ngai o inga ina ua mai ona latu i loina. E winga i le whenga inga i lute usanga e feiva ia Suari. Tala nal nei tula amaria tapo inga le tunu o sia tinta uma le lofa ma le mangalo soifua ia. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa o le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua 5 o valu se lau, lua 5 O e mawhauwhau po le ale isi la asanga fau e tatau ana e a ngai I ai. Mawhauwhau e toi fo I le a onga pe su e sau ngā luenga a ele I lava lo te apena. E mawhai le OCA ona fesoa soani ia te oe e a matalau la asanga fau ma le mauti noa. O le mātou polokalame fau e au fia I le whāwa ia so suenga ma e o atu I le sefulu lua vaiaso o fesoa soani wha au popo. Mo nisi whaamtalanga lesi tale le go.oca.nz/ignition Oceania Career Academy o Loulu Manai e a mata I nei. O e sauni malanga I Samoa, mana tua loala moana rentals o lo o maua I so si tu ai ngā taawale mautatongi mo so se mana onga. E mawhai ona piki la taawale I le malaiwa lele I whale olo, po le tātou ofisa au tu I ala fua. Pe momoli anto fōi I le whale tari malo o lo o e wha mautu ai ngā wha abitoa. O lo o yaile insurance cover e te fili mai ai. Nei tupu se wha lawe ai o lo o yaile wha mama avenga, male pui ngā mo oe. Mori se whaamtalanga wala au le tātou pa anga le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono. Pea siasi le tātou apia fōlinga o le Moana Rentals o le upenga te whailangi o le moanarentals.com. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O lewa luse fulu miru te ni le tulai tasi fa tentu le sunga ya se ulim lau leifi ya mo antatu tala pe fa funga chi le tatu tru o le fo ya woli o le ya su lua le ya sulima o le masina o November fi vilanga ngai le divanga le so le tatu fa tasi fo ya masitasi sui o le Oceania Career Academy fi vilanga lo fa tasi mai le sunga ya se fata Ridley Wright, wa fo il fa la no le la tu. Ya,
Fia mai matala mai au mahalo sai mahalo sopo se fanta o mai lo sunga le vai ngola so. Ia vai ane le fafisi ia teletono o le a veria dei ravonoa ia Samoai o le a le toi fa popo se leo a wa ua umo na sauno fa feloai le susunga ia fafonga mua po le to fa fo ia se manu ia avele le fa tau va e fai masu le mato fa la putonga e ta ua o le fono ma to polisili malona lau wa fono ha mese fo i tai balana au nanga ma tau te ofolo fa talo po fa tuli matu fo i pa ia ba ulunga o sa mo ainga sa le vi a mese fo le ainga sa yuta ia a taina de fo le au fo le roa ma le au fo sina to uli ma to au ia vai fo to fo le to ma tau si ia sa mo tali tonu le loto o le a o le o pa ia sa ma fainga a wa o upo lava o tato masani iai o le fo lave e tala ngata o le ia ivivia e au au ngata manatu o le ata oto ai fa pitola va so fa talofa se o manu ngata ta felo inga na fo i mai peia ne fa no ali taimi nei pe o me e we fia o la ia sa o le me a se manu o le happy poli o le style to lo o ma o le fia o le meu te fai mai sa tala na uva ilo ya o fa pe fa tai pa wa le matai le leila na to fa ma la fa to tanga a uma fo le nei me ia tanto fa tano fai lungo le seleni ya ai ui le ya tai lava ya fata akare akavo e fa mai vo kana vai o le makua fa u ko le la ka ka o fonga mo ia o fa pele ia a want to te popoli a o fa fo ile le a ule ata o lo no winga e ele secret la te ma vo fa i o la le secret as o le secret o le ai au stupid sa ora pele se stupid ia e fia pe ia pone me ale u le tolo le penka la ia sa o le me a e sia o le Australia le te mini e se fa ia fai mai na pauala na me fai ilona o langa i totonu o New Zealand ia na o le usu e whainga luenga ia lotoa i aisio na whaletua wa ave ele lima tala i le aso ia yo e alwe whai e sana lunch au se upo le alu manaka mali e le aise mea whapena i tupu wa uma foi langa sangi le na pepa fai ora whainga luenga ma le malosi ai le ise me ka o se ka de vantua ia o nga na o le vatu le lima tala a ma walunga wa sfutala ia la wa avengi le la ko ai ngai Australia la ka fa ma salo ko foi me kai au sius ia karo si ko foi mai pe fa de kia ide ai nga o sa nga me ase ya ka malo lava ke lo uso malo lava kwalo fai leva vaso a bien foi le umio ngai alu ri ba kia i ma ko ri se fata se bo popole ya o roma kama tia pero me ngau ki po ngai o lunga ya uso si malo lava karo fai eka se fanta o le mai tawa o le wa a vena va o e ma fonga tamo moli o le Oceania Career Academy po tanto wa onga ya em fai ona tele no ile tulanga ia po ani pol kana me wale wa fai wi ule ring tsanga moni lava antonio le lua fe lua dima le wa lava sa ni ma lava tapena ye no sa se ule ni yo ia o ile Oceania Careers Academy yo lo tele lava ia courses ia lo foin atu a wal tatu tangata mua o le level 1 po le foundation skills o pe a faina vaiane fa fonga tatu watu no pe a faina le e vai ia le tusi ia pole faitau o e ngai le foundation level 1 e mawhaina onga mai fo ia na yalu mawhanau ia mātou o le si la asanga fau po le si step aku i runga o le level 2 o le mea whaakamuta o le a matana fai i le carpentry ia ma le fabrication a le level 3 o ona mata ina fasosan i le fausiinga o se fale o le cabin ia o me se foi ia fale e lua potu moi ia petolu o me moni lava asia mon e fai a to fale o le Oceania Careers Academy o ia foi mai si course it's o le health and well-being o ilato o lo ofia sa idi ia ngaru wengia ta o le social worker
o le youth worker, ia pole nurse foi, atonu o i e a mata i le level 2, ai mese fo i le level 3. O le toa atusi, pe a whai lo iai nisi a fia o atu e va ai ma mai moa o le iwa lua Ascot Road i ngai i Airport Oaks, po talano le airport, o le numera, o le ovalu selau, ono lua lua, valu fitu tasi, o le ovalu selau, ono lua lua, valu fitu tasi. Mari emaili o le info@oca.nz. Ai o te vala au atu I le avatene ma te whaaloalu, ia pa ia sā mo. Pe a whai iei nisi ia a fia mai moa ia e winga o fale, a mai se foi va ingo le courses. Wha amone mo susu mai, ma tala a au mai, a tono e sili atu rau susu atu mai va ai, ia a tono e titari tonu foi o inga winga lo o whai o le OCA, I le avatene ma te whaaloalu. Ma lo whaatang o le tūlanga la le a onga fui le whakamuta. Maria. Tau mai tau wantua li I Silvata. O le fui e mua tantu wawanoa mo le soifua malonu I o le saule. Ia, e moni lava, ia, vaiane le whaafisiri se manu. Ia, e le matou au nanga le ta o le public health, o lo te le lava au nanga o lo lalui fo le nei, au nanga, ai nai nua ia service o te fia highlight I le nei tūla, o le au nanga le o le tuu le ula. Se o manu o le tuu o le ula. Ia, pēr whailo iai nisi, ia o lo lango natu o ia o a whaina, ia le soifua malo loina, ia o ne ula, wa ia ne whaafong tātou atu no. A mai si fo I mea lo a e mai o le vaping. Lo iai mātou au nanga le e mawhai o na whasosan, ia tuu le ula. O lo o atono lo tai iai ia le songa ia papali mo le tūle a Samoa a mesi fo e nisi lana au waa. Ia pe o lesi ia o le vainga wha malu si tino I oi au kirani si sifo ia po le zumba atono ia ngā na te a seo manu te no vai e ngai yoi da utamo leo tia a mesi fo le au aia seo manu e au ngā fo ia oe pe Rango e wole e fita tamale manu a ioi. Fai mai. Wa leva na ufai le wali o tawai. Ia matetia. E moke mi? Ala o lasa lato tani a... Kwa fififia. Kwa fififia. O vakuwai. Kako kai lima sifuru kako kai sena. Kamana kwa koe le kuwa ilong koru le kat. Kwa fifia. O fifia. O vakuwai. E se ale la an marangapolo. E se le faa furu sumpa. E se le meka ore mi. Ai, e mana ia voi la tuunga. Ale tutu I lunga le sele. Sa le I o sele ni fa ia me uma a me nga va venga mi ngoi ka ko. Ai nga o le sele. Sa le ngi mi ngoi a no sele ni ke fiu fa ka ni sio. O ani ngā luenga fo mai ni fo ma fai ona fai le fo noa Silvat. Ia fa taira mo na fa siri a se manu ia olo ia fo ia tung fitinga ia mona yalu ma fa dau ona I pepe se ia o lava le fulu fa tau sanga ia ia o fo I le fulu va tau sanga o maua fua I le fono ia fo I le so sani ia mo lato ia vaiane le fa fon tato atunu mo lato ia o tingale ni fo se ituroa po fia ni fo fia se ituroa a peno tato masani ia atono e uso le tangati o I Green Lane po mero moa a e fiu e whaatari au I le fono e whaingo fia o ne vili ni matu numera maua se appointment o ne susu watu loa ni matu nifo fo mai se itu loa o le a se tau a mata fo I le wai te le anu wha pe mai leo I le te leo au nanga e free le wha talandonga pe I se tong o le a se tau o ne te tau si la fia pe le ia le vili on tuyo ia whaftaira mon whafsiri se manu e siri atu lo vili atu ia ono le taimi nei ia o lo whaatalatala noa ia nisi o suinga ia ono mea ni maa lo ia mese foi ia le mātou au nanga le a siri lo vili atu Samoa atu ne maa lama ma maua e le tali e lo fisidi le lei o lewa mai au tātou o loa po o tātou nifo o le si whaavita uli le soifo malo loina se whata. O le afianga leo tātou mafo whau. Whai o le whala wei te lele tō au nanga leo le Healthy Minds. Whaftaira mo le whafsiri se manu. Ia o le mātou au nanga leo ta o le Healthy Minds. O le lātou e waaia ia le soifua malo loina. Ma le ola manu e o tātou mafo whau. Pea whai e lo mana o mia le whasosoani. Aton e vili atu pe o atu ringu penga ta whai langi e whai fo i lau referral e whai ngō whea lawa whafso tai mātou ia ona maua lea o se tali atu ne vili atu se tasi e le fast fulu walu I tū la a mo le sirafia langa e high numbers a le mātou a referral case ia pēa uma ia ona suu loa se taimi
e fai sto feilo inga ia manisi o mātou au nanga lea ia mamaole la asanga fau ma o te fia e wha lau ilo atu ma wha ilo atu o lo iai ia nei alu ma wha nau e fai ngofia fo ia la taulinga ngana Samoa pero mele o te fia wha ilo atu e to tele mātou e fai ngofia linga ngana Samoa a tōna e fai ngofia ma o tātou tangata a meisi fo ina tātou tua a ia peo lātou e sila linga ngana Samoa ma lo faro lava se man malo ma nino le man jo le vai o ia ni si feso so ni fa fo ma io to wo fuina mai le fono ia vai ane fa fsidi a se man ia lo ma fo ia ma to fa fo mai ia le so i fu malo lo ina le tu pa le tina lo ma fo e so i fu malo o mona ia lo ma fa da a mesi fo ia na i tamaiti ia ia fo ia so i fu malo no i tu pa ia li a tono pe o tato e fenga tai a se man fio vatu le fa tonunga ia e alo iai ai pa fa mo mole ia o lo ma o pe so sani i winga tato fo mai ia a mai se fo ia me ia mo ilo umatu ile le winter ai me lo fai pe ia tui pui se i tu lo wale fa fonga tato watu no o la so va ai a se man o tui pui e a nga mo o tami o tia ma vai o la se ele a nga i tu yo furu o le tui fa nga se vo ile le ping singi e por ele liga ele ko fer wa iki se malo o mo le awana fa mo ai la sa ku ispeinga ia mai le se o ka ku ku ka Ole le tanto o nga le wo fa go ino le final supporter so fata tai lava ia o le matu final support o le au danga le fa pito lava ia la to va ai ma tau singa o tato a inga le tasi o unanga te fa ilo atu le tato watu no ia o le mele tau o le o onga mo mea tau tupe po le financial support a tau ne whaingo fie o na lato sosani wha amone mo le olotse e le whai ia ma tau ni learn a mo le sida fia le o na o le sosani aftuno e whai ia pākeki ia whaingo fie a besi foi o lo tato anga i le kirisi masi ia o uti foi le wha asoa ia o le ilo foi ia na inga ia poalisi la asanga fau polalisi me ole a fai fa amore mo o lo mau al society me ta o le financial support ia foi me le au nanga le o le family start e society i nai ainga mo na yalu mafana o lo la iti a tona faina lato so tai nisi au nanga i la loifo o le mato fa la potonga a tona i olai ma manu wi o tato ainga so tala pu le a se manu i la tere mo le fa lo ja, mo le tulanga fa tai fo i le no tato fa so i le divai ngola woli ja mo yeso filinga le muli ta po inga sa mo e mo se level do fanga ja e mo ye le tu al fono ai se i mai ja ona tanto filo i le o ilo mo te fa ye ni mantolong ia au te popole ma walo nya o se man au te popole stibe ia Samoa ro tele lava mato no fuangi o kilani nei mo i o i Henderson o lo maua i le mato toa tusi o le tasi Great North Road tasi o le Great North Road ia o se bea whaingo fia lava o le manga whana ia a tone o olunga rea enga au lesi tu o le Pack and Save o lesi mato no fuanga o i le taulanga i au tafa o le St. Patrick's Cathedral po le malu pa ia na St. Patrick's tolu Wyndham Street Wyndham Street le tino whanga le maua i e lua i wafitu Blockhouse Bay Road na i Blockhouse Bay ia e le ma le primary school na Blockhouse Bay i lo uwa ai ia mesi fo i Manreua Healthcare Centre o mato no whanga na i o i saute ia e whafsanga i le lea ma le whale leo se i tūloa le whafonga ato no ia ai mato numera Samoa au te po le vala au atu o le ovalu se lau tolu ono whāwalu o le ovalu se lau tolu ono whāwalu ia o lo iai foi ia nai tama i tai ba a fai e fai ngo feeling ngana Samoa e fai ngo fia foi ia la tau na tatou tala noa i le tatou ngana ia o laso nga fua se o le asforele afa le valu se o le lima le afi o lo batale mato no fanga ia Samoa le so tala manatu o le ave lo leo fatau va ia fai masui o le mato pulisiri a mesi fo le mato au nanga a toa ia mo moli atu le ngang fa malo a mesi fo le ngang fa ftai mo le atu lo fa ftai lo to fa se manu ia wal nei ava noa a mesi fo
mai se fo le pule silia tatou ala leo tasilima I watolu manona laula wa fono pa ia maulunga Samoa se upu wala avale malie malu avi fale awa e poto le tautai ia ale ato toi elona sa ele so manuia o le mato tatalo ia tatala pui pule langi lunga ia falilingi mai fa manu yanga le I lunga tato watu no atoa ile avatele mar fa lalo so ifua ma ia manuia tanto mai e tasi pe na eftelai ole sunga bolo telenga ia se fanta Ridley Wright o ia le sui o le fono e te maua ia fa mtalanga u malava ofisili 19 foma o ile numero le vala fu ole ovalu se lau tonu ono fa valu ovalu se lau tonu ono fa valu ile tautua mala unangana ale fono le yeila onga o le Oceania Career Academy ia male te Luisi o vaenga na tau soifua maloloina e o lava ili soswani o tantu ainga e te mawai ia atonu fo o lento toeni fo ala au seu fanta ia atonu e au ngā i o vaenga e kinki ngā i ngiskai Malo soifua o le se fufonga Samoa Radio Samoa tasilima I watolu a mo se kia Radio Samoa O Samoa o le atunu ua mai au na tofi o le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina o le vai fo I ua malili ua mai au na saiki a o lau polo kalame o le vau filifili ua na o se toi wha amanatu ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa mau upu ta oto mau upu tu e ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana a wane I emisia le tātou polo kalame iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa ia manu ia tele lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa O le Parkinson and Bowskill wasilia mal se lautau sanga lana tautua I le ngau sia o maafa manatu ananga tā. O tau sa ili sa maafa manatu mo se pele ia oe. Le Parkinson and Bowskill na amatanga o sia na maafa manatu. Mai le afe valu se lau valu ono. Vala au lole o valu se lau, fitu tolu, fa tolu. Be emaili le info@parkinsonbowskill.co.nz mo nisi whaamtalanga. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se itu ainga ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha ilo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, Q cards, maisi. Walau Lola Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Radio Samoa taslima I watolu amo Bread of life sent down from glory many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. O te whawhiloa I tātua tunu o le amatanga le whewhai aso I le lofo le tua mai le tātua polkalame o le a reto leola. O le Ioannes fulwhalwhai upu e fultolu e whapea whetalainga Yesu o mea umafo I tau te ole atuai I lo ingoa o te whaia lava ina ia vi ia le tamā ona o le atali. O le upu mo o le aso le nei o Yesu le whaitotoa o a tātou te talo. Le ngata o ia le whaitotoa o tātou te talo, a o ia o le whaitotoa o le tātou sotanga ma le atua le tamā. Ina o e whai ua tātou te talo, mai lawa I le amatanga ina ua o ina ma o mai le taritonunga Kerisiano I Samoa, e whai u lava tātou te talo I le whapea ifo, I le suafo Yesu, amene. O le whesili aisea, a wafo e a o mai Yesu ia te tātou, a tātou wole atu I le tamā, tātou te ole atu
I lona ingoa, mingo le ingoa Yesu, e iai lava le so tangata ua, ia i le vao le atua malona alu. I le Ioanes fulfafa i upe ono fai mai, e le ai se tasiwa iai le ola, tala lea Peteru, e le ai se tasiwa iai le ola, e le ai lava se isi ngoa i lalo le langi, ua foa ina mai i tangata, e mawhai o na whaola inai, ua na o le suafa o Yesu, e tā ua le suafa o Yesu. I le Filipi e lua fai pesafuru fai mai, ua tu ina atu fot, o le mele na tu ina atua i le tua i te ia, o le suafa e sili i suafa umalava. Ina ia to o tuli vai umalava, i le suafa o Yesu, fai pesafuru, ma ia tau e lau faiva umalava, o Yesu o le ali. E lola, o le misiona sa tani o lo tau mawhai nei e fai, o le tau mawhai lea, e whaai titia ma avesea le tāua o le suafa o Yesu. Tau mawhai ina ia awane ia ise tāua i tangata kerisianu. Ai le amatanga o le osofa inga le a satani. Mai lava le amatanga o le rua e kalesia. Na ita te le satani. Ma ino pe a mention le suafa o Yesu i se mea. I le vai tau na tusia whaalinga ia ma fausia ili tusia whaalinga i meo tutupu. O le vai tau sili o na sawaina kerisianu. Ai o le mafuanga o le sawaina kerisianu. O le mau ia Yesu fe mai ia Ioane le moto patamo. Ia le whaalinga le moto mufa upoiva. Fe mai sa o le moto patamo. Ona o le mau ia Yesu. Ona o le tala e winga i le suafa o Yesu. Ma le afionga le tua. E leo se mea fau neila na sawaina mai lava. Mai tangia satani. Ia le suafa o Yesu. Ma le tāua o le suafa o Yesu. Lua afe ma le valu. Ia sata ua fo le statu pol kalame. Na ia i le pili ta mwhaile malo le leipa ni sile e whatu ina. Teimi o le lomatua whailo Helen Clark. Ina ia ave sea le suafa o Yesu. E sui seisi suafa e whai wai te talo. Te talo ia a mata ma whai wai pale mene ni sila. Ia sa lu ngala lo e foi. Whai maile o nisi tangata. Ave ese le suafa o Yesu. O ngā ele o se malo kerisiano ni sila. Ele tasi se religion e tele religion. Ai tu ia se suafa foi le ae. E longo le lei umai tangata, ia manofo le lei tangata. Ia whai mailanis, tu ia le suafa o Elisabeta, le queen o malo fo ie taupulenga. E whai mainesi le ai, tu ia le suafa the Almighty God. In the name of the Almighty God, Amen. E umai foa, ele iloa le tasi. Ai o le ata lea o le tau mawhai o le lalolangi le nei, ina ia whaititia le tāua o le suafa o Yesu. Awa, e iloa le satani. O le pau le o le suafa. E mauai ia le avanoa le tangata, ma le sootanga o tangata soifua. I le atua le tama, le supreme God, po le authority o lo inunga. O le atua le tama, e maua ina ua tato ui atu. Ilo na alo o Yesu. A tau mawhaina tangata le lalangi le nei ma malo ma tunu ue ave sea le suafa o Yesu. E leo se mea tatu te te iai, a o tatu ilo o strategy, po o ala poto na whaia mai lawe satani le tuanai. Ina ia wha leo ngā ina le tāua o le suafa o Yesu. Ai mo oe le kerisiano le asu le nei, ia e loa, whai mai le tala Yesu, o mea uma tau te ole atu ai. Tau te ole atu i loo ingoa, o le ingoa o Yesu. O lo tatou wala i le manuia, o le suafa o Yesu. O lo tatou mo mia o le fesoasoani le atua le tamama le anganga pa i o le atua, o le suafa o Yesu. Always lava i le unga le aso, o le suafa o Yesu, e tā ua tele, awa o le suafa, na ia whaia le tongiola, mo le lalolangi ngasala. Le tua, e tā ua le suafa o Yesu, ma tau te whamanatu ina pēa ma tau le tā ua o lo suafa, awa e ita ma ino tele satani i le suafa, awa o le suafa lea, ua ia au maia le ola, ma le manuia, ma le saola tonga ia te mātou, ia vi ia o Yesu. Amen. Yeah.
So whakamali nalo ve pese e whaka sa Jerusalem fo mai Amerika sa mo mala pese ono se fulu male tolu o le pe antu speciale whaka sa e lo suafa Yesue. Ua tawalunga antu ile polo kalamena ole a reito le ola whaamtangi antu ele sunga le whawhingainga ya Pastor Rafael Kopa mo le tantu whaamadantu ile ni fo ya woli e mala polo kalame ole a reito ole ola. Ele ya se suafa na alpawana le suafa ya tantu te ui entu pe a whai e te fia mawale manuia. E pe on sango ina le sunga le whai. Sfulu tasi miru te on tāle o le Julai lua. Tāle lua o tala I whai whanua e a mai a nisi neo whaasalanga whaapisi nisi. Sāna wai tātou whaasilanga e pe ona taunu mai le tātou ofisa. Tasi lima I watolu a mo. Radio Samoa. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. Mga umia se maafa mga kosyo kinga lai Samoa. E sisi le Lifestone Headstone Life fai le lako whaapikoa mo maa e lalo mai le 5 awhire kau. E mawhai fo inga lafo I Samoa. Vili le ongu se lau kasi valo 5 iwa po o le website o le lifestone.co.nz. Whai loe le Lifestone Headstone o le Radio Samoa na e maua aile nei whaasalaunga o na lafo lea o le maa whaamanatu I Samoa e au noa ma se tongi. Lifestone Headstone le au nanga a le Pasifika. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au aunanga nei. Teu, whaamama, whaangata, te awe sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se fulu tau sanga o lana tautua. Wala au loa le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Radio Samoa. Tasi mai batolu amo. Radio Samoa. Tasi mai batolu amo. Ole wa tui valu minuto na tale o le Julai lua ya ta fulu lua tui au dan tu ta tu tala e pe ore fa funga I le Julai tasi mai ya se yuli umalau leifi. Origine o tanto fa silsilanga le tonu mai lo official Radio Samoa wa la lo ngu puyeli lo to pa ia ma lo o to ma malo inisio fa mo ala fa pele ona fa tonu ina ile nei vayaso a Michelle Valona fa ai unga. Ole fa silsilanga mo mua mai le team No Excuse Zumba. Talo fa Samoa, ma da tuala tanto Zumba ale team No Excuse ya sotofi pe o na masniai ile OMAC pole Otara Music Arts Center ile taulanga fa tawi Otara ile afole ono ile afiafi ele aise tutongi ole nei Zumba sumai tanto fia ma fa malo stino fantasi awale tanto soifua malo noina ele aise tutongi yale da mawala tanto team No Excuse ile tuantusi ole ono pa se lau Alexander Crescent e Idai Otara. Ole tusi ole vau filifili male songa.
Awale ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi ma le lo minga o le vao filifili e mawai fa lo penga o Samoa i si sifo tutuila ma marua o risi o tala tu o Samoa o langa upu o le matafa yo le matangi le fainga o fa le lave pe yo fa i puiponga ma liu o le o si o singa o ainga pe sila fa inga o paolo o si i fa anualo fa alangingo e kalesia ma le tele o le ngangana o fa anualonga e fitu se fulu tala le tau na o le official radio Samoa le tolu pa tolu ono Hobel Avenue Marukau e maua tuwai saulo minga Morisi fa mtalanga vala mai le tanto ofisa i Jamie Whainga Luenga i le lua ona lua tasi lima i watolu lua ona lua tasi lima i watolu pe taka yane i le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz ana whai mai ai leo sau oka wha utain Silsilanga mo le ainga o li o faa vai vai o manu. O te mua i faa tulau sa mo i lau faa funganga tulau na lava. O le nei faa silsilanga e faa bitoa lea i suli masuafa uma. O le nei ainga o lo au mau iau te aro nei. O li o faa vai vai o manu i sampa pali. Faa mole e mo o mia se tātou filo inga. Au le tu va antu mo Samoa. E lo tanto fa moe pe o na silo fia. E le lei lava lo tanto nuti mea fa tasi e mau popoai matino ai i le lei a wale anga yantu i le lumadai. Su mai mamali mai faiso firangalo mo lo tanto fa moe ia i Samoa ia te sema. E vala awantu ai so se suli o le lei a inga o li o fa vai o manu i Sampa Pali ina ia tanto a wai ia ma o lo faya marafa o lo tele a yeni si au fa vasili fa so tai fo le numero telefoni o le olu atasi olu alua tasi tolu fa faiva olu atasi olu alua tasi tolu fa faiva e polo sumai ma fio mai i le no fanga o le lua pa lima Our Street i o te huhui au kilani rei fa taiolo sainia le tanto fa silanga le da e li o fa vai o manu alo faifo 20 motu o le isi a tātou wha silsilanga mo le tuma lo le whanga ma whale a se la. E wha silsila antu i le paia ma le mamanu o le maafutanga a le tātou i tuma lo le whanga ma whale a se la. O le awhia le tātou whilo inga i le stonai nei a pi nanti o tahu i le intulai sfultasi i le tai au e wha malama mai i le se leni sa maua i le tātou wha moe i le tātou siva lea sa whai. E matala no ai nisi o mata utaua e fia maua iai so o tau whirangalo. Morisi wha mtalanga, wha msautai le telefoni o le olu atasi, olu atasi, olu ono, fitu o i wawha. Olu atasi, olu ono, fitu o i wawha. Wha mtaiolo senia ele komiti. Male tātou whaalinga mulimuli komiti o le anganuu i matanga aluenga te tasi uma a le PIC i au kilani nei. La lango pe ia foe o lo safo lau Samoa ma le pale ma lo le folau. Ai wha sila antu i le malu o sui usufono uma o le tātou komiti o le anganuu i matanga aluenga te tasi uma le PIC au kilani nei. O le awhaia le tātou whono i le stone nei i le nati o Tara Park i le mea i e pole do whanga o le awhatono winai ta alonga tātou au talavou. E atma tātou whelua iai i nāpe a umale lunch e mo o mia lo tātou au waa poto e wha mautu wai whausanga o le tātou polokalame. Whautaiolo sinia e le taitei whono ia vai male malo e te maua i le numera lea o le olu atasi, olu ono, fitu o iwa wha. Olu atasi, olu ono, fitu o iwa wha. Ia po o le whailau tusi, po le autus tusi, ia fola sa. I le olu atasi, olu a fitu ono valu, fitu lua. Olu atasi, o lua fitu ono valu fitu lua.
o lua tasi o lua fitu o no valu fitu lua whaafetai. O nisi nao tātou whalinga lau taunu mai lo fisa o le Radio Samoa le rifo I vaenga o le awauli wa la wale longa pui ali o lau taupa ia ma lo o tau mamalu e na ua fo se maadia tu la wale vai o le tātou wanti o le le wanto e tasi bala afa minute ona tāle o le tu la elua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Vali vali, uami malu le tau afia, ina ua tua na ia tua le lai, tau ane sousi e te tiua, ta whao ane le liu liu ai, ile solo ta maitai, sa vali vali ane ile launga tasi, sa sala e manongi o na tou la langa ali, mana ia le penga solo. Pungaia te wena po poli ni sila fa to inga po ila vai mana le paloka Amerika. O le tamalo sa ia la ina le fa iolo na tolu mo mo e fa inga le McDonald's ai to iolo va talonga fa longa mai le tolo pinga e alani mo Wallace setiti. Fa mai ia I fa lo telina o tatu tala mo ni ori. Wala pata ia ni sila sa uni mo le tele atu ni lu tau I le sio mianga fa to inga te salava po ia manu malo de fainga palo to mo le tof president o malo Amerika. Wa fa alia ila to atu mamai. O fu wanga wa ia inga fa tino o fia le malo Amerika mo le fa tu pla io fa to inga fa va malo mai ia Donald Trump ma Kamala Harris. E fa ona mo fai ona ia se pele ni afianga e patino le itunu e mamafa le fa longo I fa to inga e pe ni sila. O tala sanga ina Trump, il si itia il 2% o tuperetongi fa la fonga. I olo uma e fa utfre atu I Amerika. Ai o Harris, sa avea ma se vaenga o le whainga malo o fa tanuina. Se fa solonga o ni tuperetongi fa la fonga e taula ia. O le fa tonu awa o le fono o pisnisi fa la malo I Sila, Stephen Jacobi. Sa ia longa le proklame le morning reporter le Johnny Sila. O tuperetongi fa la fonga o loa o tala sanga ina Trump. O patino iai se polenga. Mai e tāwai, a whaia a palaina I tuperetongi whaala fonga o lo whaoru whafori sila. O le amatua I tele se a whianga I le petia umai. O le tele o loa, o whi whātua inga. E whaoru whafoina New Zealand I se vaenga tele o loa I Amerika, I le tusa ma le valu biliona tāla tu sanga. E tāli tusa le, ma o loa e whaoru whafatu Australia. A e matua e mamao ma I tua ma le tele o loa e whaoru whale I Saina. Falia Jacobi, o le tere o loa New Zealand e whauru papuatu I Amerika, e au noa mani tuperetongi whala fonga e tapaina, ia e pore matua I mawa lalo foi. Mai e tā wai a whaia e palaia le 2% o tupe whala fonga I o loa e pe o le waina, ia e poa ano manufasi. O loa piro tele New Zealand e whauru whafoina E Amerika o lono winga, o le ai New Zealand I se tūlanga, mtau kio ni lui tau. Toi oni nai tula o no le astro fainga palo de tele Amerika au fa pe no fia toi fina ngo fai o sui te va mo le tof prestene o le tofinga maolunga I le malo tele o le tau tulinga le va Kamala Harris ma Donald Trump o mai ala ona va ai le sidia mo le fixeful valu miliono tanga to o mai ona fai ala tu palota au luvana le astro fainga palota le aso tai au le astro ai Amerika ma ola lata ile afor se la 1 miliono tanga to uma ta palota ile lo afe ma le lo se fulu
le ua vai ai te vai ngā pālota o le tausanga nei ua pito mawarunga atu le numero tangata ua pālota i le silia male Senaturi o lo whaalu e Trump le aso muri North Carolina, Pennsylvania, ma Michigan ia Harris o lo whaalu lo naso atoa i Pennsylvania i stete o tilo ia i tāu tele i sei unga iai le pālota i se tala la tamai la o tāu ai o sili la titi lava le langolango mo Harris na i lo Trump i le teimi nei. O whaia sua ngai se afisa mua whale te talo Musalemi po le mosque i New Zealand i le tae nei e peona awa ia ki ai lau sua i mū. La whaari ai le vaengo tinei mū sa tā pai nātu i la tō i le nofanga i le mangalo Ashley Avenue i leo lea i le iwa whase furu le tae nei. Ai sa mawhaura te pēna le afi le te or te fulu. E le se li po tonisi sa wha manulia ma lau sua whapitoa sa iai le mosque. O le tina sa wha wawa nā laina lo na wha ia lo na tō lua mua moe le whare inga le McDonald. Sa wha sanga tau i le ta malo i te tono le wha mastonga i lo na wha le eina. Sa le eima sona manatu o le ta mao le na wha nau sa toi titi lava a ia wha mutalia lo nola e peo na lipo tia ai le so. Sa ia wha le ai o le tangata sa ave i ai le tele lo na wha tuatuanga i le lorangi. Wa ia wha o se ti ngā ma se staffa le a te ia. A o ia le whare pui sa ia ilo na whalo ngono le manu pui a mana saunga le mū. Ma ua whewha nei se mea i tupu mai a te ia. Ma lana whanau i le teime toi ta tala mai ei tua ma le whare pui. O mi Kesh Kuma whasu mariri ma tausanga sa tū lai whamasnonga maurunga e o kilani le tae au nei. Ino ua mai o na mua atu na i tau tino le monio morianga le tau mwhai. E whao le mariu i lon tōlua moa. Sa e tau tino foi le ma fai ona ia whaatanga ia leo e whaau le fai o sa ilinga i lana telefoni. Sa longo e kuma i leo ina ua mai a leo sfainga i a Ian Warren. O le whaao so fianga o leo sfainga o na a fai e uma leo lolon tō lua a e alu o ia te pui. O le nauinga o mea uma o le alu i te maiti. O le teimi o le whaalawalawe sa tupu mai a whaasolo ngā sesenga o le la te anga. Ma sa iai le kutunu ngā kuma o lona tō lua moa sa tele nau tupe sa i tangi sa mata pa ina te maua ma i lea te anga. Sa whasale nā i whaamasino Justice Neil Campbell i kuma i le valu te usanga ma leona masina pui. Sa whaari e kuma i le statu sia li poti moa i le lo wina non whaslanga sa whai lava si ona vave le mesa i a kupoi ne whaia. Ma i a tua i ailo na tō lua moa i le pongai sa lusi ailo na ona sai. O se whaamatalanga sa whaate i aile whaamasino mai alongo i a kuma, o lona tōlua mua lo a fia i le mata upu, a ele o ia. O le so wa ma te suenga mo tu spasio o maulunga le NCEA. Ma sikola sipia o ngai New Zealand nei, i whaavasengana i mata upu le siva, matematika, malenga ngana tonga. Ali le pule ngo tu spasi, e se laulo tasi suenga o le au poina lisi whaavaiaso, o le vaita o suenga. I le tusa ma le se lau fast food pa ate lima se lau tamaiki e a wain. O se grupo tupulanga o ngai rotorua sa la tu longa le reitori sila. O le vai aso nei o le apa iai la tu suenga mostai moa, e peitai. I leo iai so la tu whaalonga na tu to so la tu le lei. A la tu tau tino ai ua whai lama sina whaalonga o le ngatete, ma ngono le leanga, ma ua mo mi ai le atu li sue, ma whaia mea onga. O le tō telo i la tō sa i oe o le whai kulupo mea onga o se awala le lei, mo le tō e ilo ai o suenga. Wa la tō whautua ina fo i a o onga, e whai e lungo a te video. Ai o kulupo sa tala no i aile le tō ni sila sa mapuri le latu manao, i suenga e wha o ngā ai peni ma api, na i lo lungo TV, ma keyboards. Whari e pūrenga tu spasi, o le siri e mani iwa sputi tuafu te mai tia onga, o whai a la tō whai unga, i le tasi ia pe sire tōia la tō suenga e whaia, i lungo o wala so te inga lau kele. Sa au tasi le palo tan whaalabu tonga malo o whaatasi i le io ino le whirplia. O se lau sa e tise sue ina malipotia ia awhianga ia awhiai tino, ma awhianga o tangata lau tere ona o tau o niukilia. Se ulua i suenga o whaia tolu mai sili mali tōng se putu sanga. O i la tō sa lau no ngoina le iu ngā pono o la tu whaalia. O suenga o awhianga ma tau tiof tena inga i niukilia. O mo mia le wave wha pōma wha alau terena. A patino le teime o le māua lunga o iei nei whetena inga wha ngā malo. Ma le whāti te leino whe upo inga whela whai i niukilia. O a whianga o whāti te inga o niukilia o wha au lava na wha alo ngoina le pāstika atoa.
e pe na mai tau ina ia tunu o Micronesia ai patino le moto Marshall Islands a pe ma French Polynesia o Samoa, Fiji, Kiribati, Palau, Matonga la la tu langolongoina le unga fono e pe sa te ia New Zealand ma Ailani o le wai komiti o tau fianga a tau finga o penga malo fantasi for the first committee on disarmament sa la tu fa mauni e la spoile ia unga fono sa langolongoina e luas pulo tunu i se lau pas marfa sa palo te ioe tolu sa la te ile tolu se fulu sa le palota wana o tunu e nuclear o ia le fa ke ia e pe Rusia Britania Mafarani sa te ai o Amerika ini tia Israel Korea Mantuma Pakistani sa le palota masaina sa latu langolongoina le unga fono o sui tu mau fiki malo o fatati Filippo Tara kini tai falia o ta o tele tanga tona malama i se tolanga matau tia ri tu po mai momo o au penga ni kilia e o iai ai falia i le vai ngotala le pena news o au ngā tūpulanga sa soi fua mai lore me moni sa e ni taualo na lua le rangi o maari liu le pungai sa vavea na langa langoine alo na tunu ia le ai unga pono mai e ta o foi e mo mea le tau whangupangu i tanga tore rangi i le mea moni o le matau kia tau o nuclear e o iai e taloga o se wha alorongia mo le tamatalo vuta alorusi malata ina le All Blacks wala se titi whate iai e saule mai te tonu lava le tolo o pinga rau laka pia Ailani. A sau iantu mo le talo o whai tauria le tae o le stonai i Dublin, kaimia ni Sila, o se titelo i e tūlanga i te aloa i lana urua i te aloa whai tauria mua le ma Ailani. I le mai ai o le talo o whai tauria ma Engelani le whai unga le vaso. Le sa ave i mata mata aloa le talonga, ma ua wha awa waida mata ino le talo le tau le e lua suma le lua, tau sanga. O le whai awa le nei tua Ailani le New Zealand and to Goodman, their voice have so sunny le manu Samoa se i o le tamara sangari po le rangi le rua fe marero fultonu, sa matua i fia tele le alo stiti sa iai. O i tau ai, e la do te mo mia ne ona mate tuina, pe ata alo malana au o Ailani. Stiti tarmai ona tongi le luore ona le talonga ma Afrika saute le numero ono, so mai e ma le talonga ma Australia, sa va ai le ma telo le vavelo na le lei. Ma wa vea ave de yere fatu tuanga faya o ngai mo mo na talo e ta for salamo o fa mo le talo stiti talonga ma Engelani o ma i de tele pe a fuatu ia i le fou talonga Victoria ai me sai o Engelani o le iso au ma lo si le rangi i fa mo le talonga ma Engelani sa fa ilo na to mai tele de mo na passo le polo e uila vai da poe de esa passi tuani mai le polo ia ma tele a mskoa ni tul manu o ia foi le tama sapi de siliato le telepeina pui nga Engelani lona lua le fas mole ono ni ona tamo male polo pido tele atu mita sa tamo ai fa poco ye male ivo na poe no mar misi lona fauina le polo male sa le tamo ai fi ai male sa step sa ve ai maurutinga ia Engelani a fari ai fa ia onga le All Black Scott Robinson i lona manatu salatu manatu mama ili tu ai ngota mai pe stiti ai ole a wala sa ta alwai le wala sa uniai o sao tele ai le o lana talo pe po ai you know matua o ye nei well you better believe it man o tino ela la kapia ni sila de paia sa talo ngai Amerika se vai ngol malanga ta milo mai ala bula kapia le Leona Britania New Zealand nei o le lua fe mare rufuiva ke Las Vegas e fa ono ve matalo ngai paia o se tu masani wa umi more au la u lo e vala u yeina le malanga ta milo Australia i tonsanga fo e ta alo ni ta alonga ise tunu e ese mai ai le tunu e tani malo ai o se ta alonga fai ele o Amerika o le a vele mo se talanga mo le Leona Britania e ese mai ai Las Vegas e pera la ulo tele casino o Chicago mo Los Angeles o tauina ni se stete e fai ai ia Amerika tani malo ai le tabar sangori por rangi le wafe mal tosu tasi le tosu fonga le tuva ese mai mo Australia o le ata alo le Leona Martintina Dublin e yere mama nga le Telegraph Sport e ulavo se no fuanga mo tunu e malanga o tunu e malanga ta miro ia le Leona o lo fa wona fa ia fa singana e le ai ni fuanga a vestea ia malanga ta miro a toa ma ia tunu e tolu New Zealand Australia ma Africa Southern o New Zealand sa mo ave na ta longa tani malo ia ele America ile lato ta longa mo le o fa isa fa ina ia Ireland le lua smono ta fa ia Chicago Malito wa matanga o le tau sanga di talonga sa manu malo ia Piti San Diego.
O te usanga fōu ni ta alonga e tue ta alo i Maʻaelani o ia le whamoe moe tue whaia i Chicago. Ia male tātou tāla mole mole wale iputia ina ia le whate ingo ni talanoanga sa whaia le wāora kala puliti al Sydney Roosters. Male laka pili Australia. I se tūlanga e tusai ma se whenga inga e toe longi e tuai Joseph Suari. I li tāmara sanga o le NRL i luafe ma le rufuru ono. E tusa wale ripoti al Sydney Morning Herald. O tā wai se whono tanga sa whaia le ofisa silo laka pili Australia Phil War. Ma le pūlenga le Roosters e masin talwai. Li putiai ale tilo la kapi Australia ili toe longi anto Suari ili Roosters ili tau sanga dua ma le rufurono i ro nga tonu lea o le malanga ta amilo ane le liona pertani Australia ili dua ma le rufurulima ma le ta amilo sanga ori po le rolangi ili dua ma le rufufetu o Suari wo fa kon kalati ma le kapi Australia se iauli ili ta amilo sanga ori po le rolangi ili dua ma le rufufetu ai wo li putiai na fo i le si penga inga pa miliona tala mo le rotel sanga pe abana oi Mori tau sanga i lua afe mare lu furvalu mare lu afe mare lu fuiva. E lu se mare li potis fam talanga woa, sa tiro i le ai kia i no tano atu sua le rusta sa petai. O lea ngā yoinga sa ngā tai di talanoanga momua. Ta wai a iei se tūlanga o se penga inga whapea o le a vava iei le kalapuliti le rustas e se tongi e se tunga se tino i tupe telefa ponga mai a pefa i te se tongi e valu te se male 5 miliona tala. Mori ni matau sanga, mori taimi ave se aile e tau lele e lusu te stau sanga mai la kapini. E ulea sa ari poti aile tau fia le Roosters e latu ngā yoinga ina ua mai ona latu i loina. E winga i le whenga i ngai lutau sanga e seiva ia Suari. Tala nal nei tula amaria tapo inga le tunu usia tinta uma le lofa mare pa mangalo. Soi fuea. O le naua whaafonga na tātou turu o se whaapopokana o tātou tala i vai whanua na ua tātou le tūlai tasi o le wei joe whaafonga mai ei. O le riwhaenga laso mai a se iuli o Malau Leifi. O lewa se mali anto le vau le tātou wat. O lewa sfulu 5 minuta wata e nei a le tūlai lua. E o te lo wheua tauona sauni a tātou mātua ma apata o le piki mele whanau a onga i le tuwa i a onga se taimi e leo toi mamau. Ai mole nei vainga o le tātou polokalame. E whiwhialanga o le uwhātasi mai a stasi fo tātou māloi le nei a wobli. O le tamaitai tau si mai i a Carol Mathers. O le tau tūmala udanga le ale Health Line. Whaatala vātu a Carol mālo ngā lui. Mālo talofa. Carol, ia, si whaisau tala. O a tō nua vainga o le tau tūmala udanga le Health Line. What services does Healthline provide? Okay, so Healthline, we're a free telehealth service. So when you call in, you're speaking to a nurse or a paramedic, and we can help you with some free advice on yourself or your family's health needs. How serious can an issue be that you guys won't be able to help? So it doesn't have to be serious, but if it is serious, we can also patch you through to ambulance. So we've got, because I know our people sometimes we don't like to bother the ambulance, but if it gets to that point, we can patch you through to them as well. Okay. So what sort of callers have you guys received in the past? So it can be something as simple as calling us about what the medicine you're taking is for, because I know not always we've got the time to sit down and talk to the doctor about it. Something as simple as that, or a cough, cold, or if it's a rash, something in the skin. You can also, we've got the ability to send through pictures and videos, so we can have a look and see what's going on as well. Now, it's getting a bit colder again, Carol. Is it the flu or is it a cold or what's going on? It's always flu and cold season, especially when it's like the change of weather. So it's always going around. So, and then COVID is still there as well. So, man, and when we need to do the test, we have to buy it now. Oh. Yeah, it's the funding has stopped. Some of your GP clinics will still offer it for non-funded, but the funding, it's no longer funded. All right, now let's say if one of our tamas or tinas calls Healthline, right?
Will they be able to talk to you guys in Samoan? Yes, yep. So obviously, if you're speaking to someone who doesn't know how to speak Samoan, we can patch you through to interpreter services, or you can use someone else in the family. So another member of the family can also interpret on your behalf. How different is the cold, the flu, from hay fever? So hay fever is like your runny nose, itchy eyes, and generally you don't get any fevers with that. Whereas the cold and flu, you could get a fever, muscle aches, and so that's a bit of a difference. So why do they call it hay fever if it's not a fever? Good question. That's the English language for you. Who's the brilliant mind who came up with a fever that's not a fever? Oh my goodness, Carol. All right, now what else do our listeners need to know about your services? Because I'm pretty sure there's a broad spectrum that you guys offer within your services. Yeah, so the main thing, it's free. It's for anyone in New Zealand, and it's 24/7, 7 days a week, and it's an easy access to a nurse or paramedic for any health questions that we've got, any even if it's just small, or even if it's to that point where you're not sure where to go next. Is it to see the doctor? Is it to go to urgent care? Is it to call the ambulance? That's what we're there for. So we will talk to you about what's going on. We'll go through a bit of a triage, and then from there we'll give you the best advice. Is this service that you guys provide for Auckland only? No, free for everyone in New Zealand. Really? So I can be sitting there in a cold Christchurch and say, "Oh, hello, Healthline, can you guys help?" Yep, you can, even in Stewart Island. You can. Man, that's fantastic. Because when we see the notices, we just think, "Oh, it's only for Auckland." But even if you're residing in Waikato, you can still call in. Yeah, you can still call. If you don't have a GP, you don't have to be registered anywhere. As long as you're in New Zealand, you can give us a call. And the number's 0800 611 116. All right. Now, give us an example of one of the hardest calls that you guys took in the past, couple of months? I guess the more harder ones would be the ones that call in and we know they need the help, but sometimes they're a little bit hesitant to take that help. Yep. And so it's trying to convince them that, hey, this is, you really need to be seen now because of XYZ, and then trying to get that help to them in time. And that would be more of the harder one. What if they don't accept the help? Yeah, you do get that, people who don't want to accept the help. So you give them, okay, if that's the case, then try this first, or if things happen, if X, Y, and Z happen, then please go and get seen to then. And sometimes they're a bit more open after that, after you've given them some more advice. Do you get callers often from men or women? It's a mix. It's a good mix. But generally, maybe more women, because then they're calling on behalf of the kids as well. It's always the mums that call in. But it's a good mix. That's very good, because us men, we are very reluctant. We sometimes think we're doctors with PhDs or whatnot. Oh. You said it. I'm saying on behalf of all the men that do not want to go to the doctors. Huh? Yeah, but then that's why we're I guess some people find it easier to call us, because it's easier to deal with over the phone. All right, very good. Well, you guys open 24/7, eh? Yes, 24/7. And we can, for our listeners, they can request a Samoan interpreter. They can. So in the beginning of the call, you can always request a Samoan interpreter. If you don't have a family member able to do that over the phone, that's all good. And you can also request a call back online as well. So if it's not urgent and you don't want to be waiting on the phone, you can always go online and request a call back. Very good. Final word for everybody, Carol? If you need any advice, whether it be big or small, in regards to health for you or the family, give us a call anytime on 0800 611 116. Pleasure having you on the program this afternoon. Thank Carol, you. you take care and have a lovely afternoon.
You too. Thanks for having me. All right. Ele te maitai tausi mai a Carol Mathers o le tūtōmala utangana a le Health Line e te maua i le ovalu se lau. Ono tasi ono ovalu se lau. Ono tasi ono i le nā tūnumera. O i lātou ia e whaia fua le lātou tautua. Lona winga e le tongi e oise pili. Pea e tala noa iei o tausi mai o lo ua iei fui ma fōmai. E mwhea ona fsosani atu o ilunga o le telefoni. Ia a whaifo i e tūnga ma mo mia le pu au seata. Ma lafo iei o e ma whaifo o na whaatino le dātou langa o anta o tātou fuala au ia po se manu anga fo i lele wāwhai nai lau tini. E mwhea ona e wala au le tātou no mera nā wala au fua o valu se lau ono tasi ono e le ai se totogi so se taimi o le aso ma so se vaipa noa o New Zealand. A whai o lei te lano i Wellington e mwhaina e wala au numera na. A whai o lei te o in Makago ia e mwhaifona e wala au iei. A whaifo ngai ki alala i ngai Kiprianga. Ia e mwhaifona e wala au tātou numera la wale nai tasi. O valu se lau ono tasi ono. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. O le wana luas fulu whamiru tau te ni ling tu lai lua sauri atu ma tua e piki le whana wa onga se tengmia le o toi mamau. Tani fo le tanto filo inga le so. Ma le fionga ya lilo ma yawa mai na vai le sui le Radio Samoa. Ngā lue mai tu tonu o le tanto. Tero u wha ma lo le whaia le whaiva. Ma lo le o le sa tilo. Na tu uan tua o le o ngā le whana. Ya avilo i whawhala ta ngamia. Ma le mana i o lela. Ti o fo u impe awhi le o sulu tu lan topi tonu. Awhi le o lan topi tonu. Is something wrong in Topitono? Ma lo la vorrei fare fai vale di anso lua. O fiki di canco a, la canco seling.
Whai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Are you at a crossroads and not sure where to go? Thinking about studying or getting a new job but not sure where to start? OCA can help you get on the right track with new skills and confidence. Our Ignition Work and Study Skills program includes 4 weeks of full-time study and up to 12 weeks of additional support. To find out more or to apply, head over to go.oca.nz/ignition. Oceania Career Academy. Your future starts here. Whaongāle tau tuala Pacific Easy na masina toa November. Mawailoa wanoe te manumalo ai whailonga tupe e fast full tana o saunia mo ana paanga. E luas full whailonga mo Samoa, luas full foi whailonga mo tātou I New Zealand nei. E se ina whailonga se fulu asto nai o vai aso te tasi. Mana tualo whawa pēr tātou whapitoa nao le lima tāna pēr whaongaina le Pacific Easy mobile app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whebe ai. O loa wano foi le tātou direct transfer. E te posi mai ai lau tupe le tātou account ma whaamalia ina fasili I lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le la whaina o lau tupe ai inga whapitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai mo li maisi au nanga I Samoa. O lo ma whaina whaatino o le tātou au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulanga whaatau I mangele. Pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu I ante oe. Pe whaonga le tātou app po le direct transfer. E whaasawa I lo taimi a mo se wa taunga tāwhoi le pensini Pacific Easy. O lau paanga mo tupe whaamo moli Samoa. Alawa tolo miru tau te ele afo le rua whamalo sian tu mātua ma awata le piki le whana wa onga I le ringia wauli matango fio le aso lua I nei am ki lani. Whamalo mole ia se tau la sea e fofo I le ngase leo tamaiti ia po le ngase leo mu mo pepe whanto a whana nau pe le mantua tele.
Mole ia se taula sia po se foi lenga ngase. Fa so tayane ia le numera le lo mo mia va ve ala so soni le olu fitu lua tolu tasi lua o valuiva o lua fitu lua tolu tasi lua o valuiva o lo mo mia va ve la so soni fa mole se taula sia e fofo ile mo o pepe pepe o le mo mia ai se fofo po se taula sia e fofo ai ile nei fo i vaingo la woli fa so tai le o lua fitu lua tolu tasi lua o valuiva o lua fitu lua tolu tasi lua o valuiva fa mo le an lo please van spailante mantong mante o le olanga ua papa ioi ia pe o le pe anto le tai ia Tali ala tato filo inga mle fianga ya lilwa yava mina vai se tengi leo toi maba. Pangasi o uolanga e papa u e tau fono lo ui e afu si o ufale o tau patu patu wale ila lo utino ile namu ayo te usulava male fia fia tali ilangi ayo so manuia o tale ngilava mea uma e maile atua o tale ngilava mea uma e maile atua te wha atu i le a onga e whai uma e tamaiti o uponga i le uli o si o upa u ma o uwai e papala i le namu o alofi vai ma fia fia o se e vai o te lenga a fatia si o ulu e momo e tutasi le moa moa o le whai si o si le moa moa o le whai wale a uau tau mawhainga i se a o ngai a pia wai ulawa i le kolisi masani le maumanga sasa le tonga whai o le sapelu lava o sia upeni ma sia upea tau ato ato le ie la sa o iuta e tu sia o le lafo le ie la sa o iuta e tu sia o le lafo tau le fetaui i le fufusi o si o uofu ae ae ai oni o se vae si o umiti a futau le ofi o sili ai ona oti si o umiti a futau le ofi o sili ai ona oti ngilo uolanga te tau na fai so
tu vale o si o uloto o taua so ai o le moe tolo la umalo me aunga e su e ai se ava la umalo me aunga e su e ai se ava Alofa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Talofa o au o leilani mātou tena rofo whaatasi malo to o lua le mawha naumana i o mātua o te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou e le ai se totongi o le nei au o nanga mai mawhai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga tau soifua maloloina ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio i mātou. E awa noi teimi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Wala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand Day. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whaipuiponga, aso whanau, sa whai whainga malo longa ba so se fala bela ve apalai ne lo pacificfinance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu fa lua fitu e talo sanga sauna no nga tupe ile ba le lima sa lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasile tu lai fa tali e se tali e ai inga fa bitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu fa lua fitu oval sa lau fitu fa lua fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
pelea o elea o manao iai Malia now peti ki se o mai la lunga ma le tamai tai o ella allo o tau ma fai mai le tanto office Samu ya awale tanto so to inga ma le fionga ya le mai ava mai na vai o le e a le levo ya ona awida to lo le tanto so to inga la pare mai pe e ma vai be o mo sa ka paka o ke ianga po le ka o kola o ai le me o la isa o le mo le me ka o le afo o le sana o le sana o le kāpaka le Trust Arena le tai au ki lani sisifo. I le anso malo lo fu i lelo le leipa dei. Le ala se i umango la kule mo ki ilo ilo mo si awari. Se mai si koe whawhiawhia mo i lau Samoana. O lewa fui kau sanga ka wala valan musika. Koe kama whai aku ia o sawa fui koe inga. Ia. Whama sau sa mai. Te moa u. Whaingata ai te manatu Awe tamusu Te ane ualiu ni upulu Farfale vale me ane e taunu Mitana o ele tau sa hala lo mata la fi le la le le I avea idea
kala Olo alofa Te ane ua whai mapolonga Lau pile filinga Whaamua mua ita Oma 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 Bea umile ona A bea ioe Ma zautonga Lau fili filinga Whaamua mua ita So alofa Ni whai mapolonga Pe ko valu yau paanga o ki ngau ngu vela kasi o ke manga o ngā oa ua ma oe kala lulangi Aua nge ko iai siki a polo e whane vela me pe ku kuma i le pongi sae kongkongi maa mlang karikale Ko kele lau fi ngau e kau singi o mai umele pale ai a whaifa mua au ia se lau pasinge lau make ke kai kai alo lima i si o langa file mu Le whaiang sao ngā kupe ang sao whai magi maliu ngau loka whao mai kau sami mai sao i ke whamaru Ai pe peste he vita mariki kala leo malu E ke malu ko oro ku moe so se mea Kere o oi se mukuka i kere whai ka ngā mea Ngā rofa mai pepa mpa wasenga sini mama pepa A waku mo yo lima lo upei mai la maruenga O eo le secretariat manager o eo le owner Pā ware mea ia sa o wha Oma Bea umile ona A bea ioe Ma zautonga Lau fili filinga Whaamua mua ita So alofa Ni whai mapolonga Ya, si whawawa pupea Momo o ngangale ngangai wheku wakul malamalama O kele alo sianga ko se lau whai pusa papaka A whai kele ka lio le a koe fo i mai lo waa Ni malaenga lufi lufi e kumolo mika mikanga Au ngaka ua kia o e mea ngā e whai mawha mangaku Ke kausi e ia o e mawha e engi o mamalu Pa ai a o e sunga nge i e misia mai au Ke whiu e koe wha akur ka ko pasi le Oma Bea umile ona A bea ioe Ma zautonga Lau fili filinga Whaamua mua ita So alofa Ni whai mapolonga O te mana tuaina Si o u ainga Ile a matanga sayai Ile matitiva Si o u tamama lana mata fangota Ma si o u tina ile umukuka Ma si o mato fale o sayai E tau patu patu lo na fola Ae atu la ua onga O whaatali le whaiva Ma utau fui fui paelo Ma la ua mo O te savali le nu u atoa E whaataua o whangusea Se tupe mola o pili a o ngā Ma mea whai asi o u ainga E le alo le mativa Le le tango le mausi o u ainga Te le ifia ai pe o te whalolona o la sa
ile faleo na mativa ile tino aesama o alama yake riso fafitai ile luanga luenga le salufa umato Faita ito alua a esusu elava le famalama mato ete paitua ile fainga ta ole olanga nata wasabaye na imatua ele kalulu wanganu wekna wabanu ia ikata Lele tangole mausia uai tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salufa o mato ai faleo na mativa ile tino ai sama ola maya jeriso faxitai ile luanga luenga le salufa umato Tangoli mausia uai tele ifia ai pe o te falolo na o la sa o lo to ile faleo na mativa ile tino ai sama o la maya ke riso fa fitai ile luanga luenga le salufa Sai, Frank Solomon, DJ Twitch, Ling, alone motiva, stasio fantunga fo, lunga on the radio, Samo. It all to Tolomidu Tantano, link to line, Tolu Ale, Mawala Tanto, so Tanga Malilo Mayava, I linked Taina, Tolula, with Anto Tanto, Tala, Iva Fanua, Mantala, Italong, and other Peritania on Sea and Twin Lola, he lives so Tanga Malafyanga Yalilo Mayava, the main of Vile and Ivang or less.
In this update, the Prime Minister denies any children were left alone after police raids in Bay of Plenty's Opotiki in October. The operation targeted homes with suspected mongrel mob links. 28 people were arrested. Allegations have since emerged, including a 3-year-old being left alone and women being strip-searched. Chris Luxon says he hasn't heard of allegations of strip searches, but police have assured him no children were left alone. There was no point, as I understand it, where children were left alone. The reality is there might be people with different views on that, but the police actually said that didn't happen. Councils are making progress on responses to climate change, but clearer strategies are needed to meet future challenges. The Auditor General's report looks at moves by Environment Canterbury, Christchurch City, Nelson City and Whanganui District Councils on local impacts. All 4 have declared a climate emergency, identified it as a strategic priority and are making sure they're well informed about climate risks. Auckland Police are investigating a deliberately lit fire at a Newlyn mosque. They say CCTV footage shows a person allegedly broke into the building on Astley Avenue just before 1 a.m. and lit the fire. Police say they're still looking into a possible motive. Another delay in Ting Jun Chao's murder trial. The Chinese national is accused of killing Christchurch realtor Yan Fei Bao in July last year. Emily Ansell's in court. The jury has been released today after closed court discussions. Justice Lisa Preston has apologised, saying it's due to legal matters that can't be resolved today. She says she has no concerns around staying within the 6-week trial estimate. No evidence was heard yesterday as the trial's 3rd week began because a juror was ill. And that's news. In sport, one of New Zealand's most decorated female rowers has retired from the sport. Kerry Williams is one of only 4 New Zealand women to have won gold, silver and bronze medals at the Olympics, having placed 3rd as part of the women's 4 at the Paris Games earlier this year. The 30-year-old boasts 5 senior world championship titles in a career that started in 2013. The team behind Kiwi horse Trust in You have confidence in his recent Australian record going into the Melbourne Cup. The 6-year-old Geldings enjoyed 3 runs in his first trip across the ditch, including 2 4th-placed finishes at the Metropolitan and St Leger Stakes. But co-trainer Bruce Wallace says Trust in You is a 100-to-1 outsider, but there are some positives. He's drawn 5, which is a massive advantage for him, and he dropped 7.5 kilos from his last start in the St Leger. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Whatalofa ato lau tala le nei o le tau mo le so mo le aso a tai ao. Wingo le tau mo le aso o le aiai teimi o le tai ao e uwhiti ai le langi e ao. Pe tai o le alangi le leu wingo le tau anga I atu le ao oli. E angi mai sa vini mai le tu sau te sifo o le atu nuu. Me vela whamawina mo le aso e sfruiva tikiri ma lo na malu lua sfru tolu tikiri. O le angoto le lai le toi tasi minute le tu lai valu I le afiafia nanei. Mo le asa tai ai ma tele na awa o le tai ao a tai ao. Ma o le angi mai sa vini mai le tu sau te sifo ma le whaalongoina le angi malu mai I le afiafi. Vevela mo le asoa tai au e lua suru tikiri ma le malu lua suru tolu tikiri. O le asoa I le lai le 1 minute te ai le tu lai ono ma o le angoto ifo I le tu lai valu I le afiafia tai au. O lau tala le nao le tau mo le so mo le asoa tai au. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I Vatolu a mo, se kia Radio Samoa.
Whaiwhiwhenga mai le titsana. Rivangola o leo ai le tōlingo le tātou pisilera. Iwa bidu tō te ala tolu tūua o ngā le whanau sa mai mo le tuli mantanga o se teimi o le au li neima le sota inga malilo mai awa. Tuta i ala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti ava noa lo o te toe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga wha pitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards wha apea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua wha talanoanga mai le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o ni foi whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later, le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Hey! Oh! Sfulu tasi miru tau te nele Julai tolu talo to miti fa talo fa fo i mantu le tu wa ongola dia woli va ya neola tu fu spa to no le fale ya su ya neola tu ko fu onga e ma sauni mai ile polokala me wo fa ngoi no tuli matanga i se tenge le to mau o stasio fa asilang le to no mai le official radio Samoa fa betone ile kansa beats and appliances solo fa nga solo o lo yele tanto seti no for fabric no for toluma no for singles e lua mai liva tala i le vaiaso o le moenga queen size mai le fitu tala i le vaiaso o le iPhone 13 se fulu lima tala i le vaiaso ma le smart TV e lima inisi le langtele le na o le se fulu lima tala i le vaiaso lona pe meni a fiona lo i le fa fitu fa Great South Rodeo tau e po le tolu fitu iva Great North Road i dai Henderson mo lau yele ovalo se lau lua lima fa valu ovalo se lau lua lima fa valu o mi le lua mo tau po le tasi mo Henderson fa ilo yene fa fonga le radio Samoa le rifa salonga e maua tuai sang me alofa mai le tautuamala unanga a le Casa Beds and Appliances. Ja, o stasino fa a sisilanga le utolu mai le official radio Samoa. Le rinfo i teimi o leso, tali aile ta tau so ta inga, ma le fianga ya lilu mai ava mai na vai. Radio Samoa, kasilima ivokolu amo. Soy de su
Fautuanga mo tupulanga mai a Bill Yusi le devainga o le awoli i le tautua whaawa wa le Radio Samoa tasilima iwa tolu a mo. Ia e toi whaamalo an tui me wha tala vantu pe a whio le whatoe mafuta mai le tātou tautua whaawa o le devainga o le aso. Ia e peona uta ua se teimi ua sola ia o lewa maua le tātou whilo inga. Le devainga o le aso me le fionga ia lilo mai ava mai na vai le sui o le tātou ala leo. E pe ona ngalue malosi mai tutonu o le tātou ofisa i Samoa. Tala vantu le devainga o le fiafia lilo. Malo le ngalue malo le tau atai se le matongo fio le samina i o au tafa. E lo por samile lengo kolman wa nui kuai o le wapu emele li le LJ fa e background el ta sum le so atala fatu ila to fa fonga mua e fa pe fo ile mai mo fa fonga se tatu tunu o mai tu e fio langi ma wa fa salanga nei al Radio Samoa me so nei por kalamita wa fa pe e solua ya ma stofi va status. Ma lola vale te pati mai le rivainga o le fiafia lilo ia tonu le tutusa le ia tātou taimi. E pe ole ia swinga fo le taimi tutonu o New Zealand nei. O lewa mai antu le fontanga e pe ona tali malo i le tātou tonu. O lewa o mawai antu ia le aso malo lo. Ia mo i la tau fo i le ngā lulue matautua i tutonu o so se matanga luenga ale malo. I le aso na nafi e ma le aso fri le fo i na se i mawai atu. O le aso utoi sila sila iai i le toi fo i atu le malu o le tunu. E mi se le vantanga ta whai ngā luenga i ngā luenga o le amatanga o le ne ia vai es fo li. Ia, monia au fonga mua o le tulanga fo i le fo i le fai fo i na nei. Wa fai fo ila so malolo al toi fo i me ile ofisa ya wa ba yana leila ya sa o le fam fali famasino ya ye fo nei unga ainga sa to lau na to lo me vai ya so to na silia mal se fulu fai unga ma tu wa fa tu mulia le ofisa famasino nga na leila ya malingal winga fo ya nei ofisa ya I myself serious star e tau whaasoasoa i potu ia le pa ia ma le malu le tātou atunu. Ia ai sa solonga manuia mea umai le alofa o le atua. Ia o te iloa ua whai malia tualna tumu ia ma ua foi i lātou umai i o lātou ainga. Ia ai o te tantonu. Ia o le angalna e tasi si foi ofisa lau tau whaafonga mua. Tūlanga foi le leo le toi foi ia toi whianga i mga luenga. Ia ele o stūlanga whaingofie. Awa o le load umala lena na tu ua mai le na foi vai aso. Ia o le lato ianga i whasangsanga le iei te taumwhaia ia ngā ruenga masani ai. Ia e mese foi o onga le whanau i nisi o onga fonga mua o lea e whaatino le vai aso ne ia lato suenga ia po le aso whareile. Ia o lea ufa atoia e meita meiti. Ia o lona winga ia o le toi whamanatu le mea o whianga imi whaia onga nei teimi. Ia wale sa tele na malo lo te tolva ia soisi a onga. Nele malo fa I lo wa wa ya tu lai le fa le fam sino fu si le von tato te le tu tala noa I me na fam sino nga o to la longa ya me se fo I le au ina mai o ni fa ai unga li lo la sa mai tau ya I le am tangol ni va ya som le di masin e tele la vai ya mata upu fo I o le sa tu ua mai au I fo I o lo I le tulanga fo le a whatulanga mai lava ele o a waia tātou lau tu stala ma le au whasalalau. Ia, ona misi e lole ina o le ripotina. Wa o le wale o anga i tonu atu I le aso e pei ona whatatia mai, ia ma atofa mai foi. Ia awa foi le tō lau lawina o lea whaiunga, ia po o le whatautai o se iloilonga, ia po o se soala pulenga, ia po o le toi wala awina ma whaailoa I le whaamasinonga. Ai o tūlanga lawa ia whonga mua sa o anga I le Lands and Titles Court. Ia po tato whamsinonga o whanua maswafa. Ia e pei ona ia le lato whaatūlanga ngā foi. O leawa o te ilo lewa tātia umai ele ngā ruenga foi le leo le whatinonga o susuenga mta upo ainga. Au le nanga I e whamai ai le aso ia whaai unga o mta upo umona susueina. Ia o leona na whapena ona tō lau le so. Ia e maua isi e anga I ainga ia wa maua le tofi mali e fo I totunga fo I sa whapena ona whaau atu le whamasinonga. I le awhi o lato ai atatau. Ia e mau fo nisi.
ia ua ia le tulaga foi lele ia ua le o fiafia foʻi le faaiʻuga ai o te manatu o le fatoa maua se tatou ripoti mai le tatou Supreme Court ia po le tatou faamasinoga maolunga ma le tatou faamasinoga faaitumālo ia i le latou foʻi faatatiaga ia po taeao ma le stofi ia ona maua ai leo se tala i tulaga ua i ai le toe fetuunaʻiga o nisi o mataupu ua le sa toloa mai ia le tele o mataupu ona o aso malōlō. Le link malo fa tai ya antono lena tatu talanoa fo le nava ya su to ya tu ya o tele la vai na toe te liu mai le to tele o te tai o malo e limas flo no lena away tono le tatu tro ile mai ai la o vai nga ia lilo o yise tala le tomai o fa a wa pe ia su enga i le va a ni sila le pe ona mango to ai i lo tatu tro pe le o loo fa'auau taimi nei maua ga'i mai fo'i niusila i le tulaga fo'i lele ina ia mavefai ana gaioiga auā fo'i o lea ua tatou i le vaitau susū fogamua ua tatou i le vaitau fo'i o matagi mafā e pei ona masanesi o tatou atunu'u ia peitai ia o lea e ta'atia mai fo'i lenei fa'alavalava tele i o tatou gataifali e lē o se fa'alavalava itiiti auā e fia tone le mamafa o ia pe fia fo ilita ia le suau ia po le tiso fo o leo lo it tono le va ale o mango tone o lo no winga o lo fai ai au wala fa va el malo ni sila e mai se lava le pe o lo update mai lava il tato of asan la wel va ngol navy ia e fo si va ngale mai pacifica Cymex ia Cymex o lo lato au mai ni si o lato fo so enga o lato ia o mai tala o so enga fa sai ni si fo ia mo reporti ia tu stala mal tato of sallau ai o le tu langal na o tatia mai e foi e pe tu i matangi o lo la si va enga le au ai pe e lo tato winga langona masal salo fo le reporti mai malo ni sila wa pe o lato le o fito ton fo i mal telo so enga ia ai o lo valo ia le tulaga pole a o le ausuʻesuʻe a niusila lava ia ona o le tulaga foi lele a fai ai liki mai i le felafoaʻi e galu auā o lea foʻi i tu o le tatou gataifale e galu a tele ae maise o le la siʻisiʻi te pea le tai ia matele ia le fesouaʻina o le sami ona o matagi ma savili ia maise foi le toa o loo agi lava i taimi uma ia o ina la lea o loo iai le polega ina neʻi avea ma tulaga e whaono tuai le ngā ioi au sosoani ma le au susue. Ia awa avea fo ima tulaga ua vaveai ona liki mai le tiso lea mai se sua ua i tonu po alawa ni chemicals o i tonu i lunga le vaale. Ia ma afia tele ai lo tatou ngā taifale whangamua. Ia antono no le futatau nuu ia le tatou malo fo i le toe e whaawawina o ngā luenga fo i e o le neia kuanta muli o le tūsanga e pei o na a ngai e tu fo iai ele iau lia so fia i le tūlanga fo i le pe o no maua se fiso swani tūlanga tau mafa ia i le tūle sifo le tātou motu i polu po tū mua fo i le motu si ai o le mawhaiona au ina mai o whingota mai a mai le samia wala wale tau singa o ainga i le aso ma le aso te leilo ia lilo pe ia na ufalonga tua mei nana i ni tangata whangot le fuino antu tapu e pua eni ala anto te leilo pe whamanu ia le tūlanga pea Sa ia i la tau sa whapena ona whailoa mai fo i tatou ofisa whasalau ia tūlanga lea wa iai fo i le pa ia male malo le atunu ai me se lavai wela fo i tatou atunu ufonga mua o tangata sue uma se la ki sue sai nisi mal nevi le o mai ngei i sue nga fo ia o tatou lava tangata ai se a langa o masani ngā taifale lea ai o le tūlanga tā ual na whailoa mai ia ona whesiringi ai lea o le fionga le li komisina o leo ia o lea sa ia whaalia e moni o le wa avatu foi ripoti i le tātou lava atunu ia i lātou fo i o lo oa ngai ia wai fo isi wa o ala kosu su enga le mea le ngoko le va ia o le tūlanga lana e whapole ina i fo ngai ke ua aku pola se me whai le va ale nei ia maa tili tele ai le liki mai o le fo i tiso ia ai o le o te iloa i le tūlanga i peona efsinia e lau tō whaafonga mua le tūlanga foi lele ini tā mafa ia po ni saswani foi wa amai taimini atonu pe mulia ina ona
ona whaamatu mai leo ni tūlanga whaapea mai malo ni usila pe a whai e whaino. Ia mauma whaila la tau su engo la se tūlanga o iai. Ia ele o iai se tala o mawal taimini. Ele o whailo mai fo il tatou whainga malo tūlanga lea. Olo o anga i fo il tatou malo i. Ia ne fo i tiu te fo i lea ilo la tau wā mani usila. Ile tamo whai ki lia rā engal nei ina ia mawhaila wa ona wawe. Awe sele wa a ia whai fo i tūlanga o mai sosani. Ia malutia le ngata i whale, ina ia whaawawina pēa le soifua manuia e ala i whingota, ia mai au le sami, ia mwhapena fo ilu tātou atunu ua waltau singu. Malo whautai lilo le ei, o le tātou malo le pe o le tuantua ia le whaafsili foile, ia pe le wano whaantua no nā tātou i fo ia tu i ngā ruenga, ia i le maitawantu i li poti pe o le tā ua me i whiri ngalu whaali e fo nisi o le malo le antunu o lo alala i tua i o. Ia antunu o le tūlanga na, ia kake misi alo whaantu fo. Ona o le sao noa nisi o tamae o le tūmalo. Ia ua motu sia i ia le matai aile o lantou. Ia pe tausi mai o lantou a inga i le aso ma le aso i le sami. Ia a whailau motu sia le sami. Ia o le sili la o whea la le mea le ua a mata ona mawanto i sefso soani. I le nei vai tau au tātou tūlan tātou e yaso fia li. E leo tūlanga leila vai le whonga tā mawhal tātou atunu ui ia. E te sila fia tūlanga lea whonga mua pēa whape whaatau ia fish and chips. O te le lava o lea o te wawa ai o te leo whala ingamula tau whaongale a fo ilea mai pusaia. Ia ona o le tūlanga fo ilele o le te lea o taimi tala o le tau o lo lapta ia i al ngātai whali. E si ile tai ia mai e ngalua fo ia e ao ona tau fia ia lia la iti fo ie wale anga ia tu whangota ia tasil nā tūlanga e tua ie ona o maile lei a mo le whonga tau mawhai a matatou mana o ngā wasa uma ai me se fo ia tatou pisinisi o lo la tau whaongaina ia peitai o le tūlanga e le lei ai pe a whapea e toi fo ile tau ina ia le lei masaunga le mu ia o le toi a ngai uma o tatou whaifaiva o le tūlanga i le atu safata. Ia e peia ona ufa manina mua. E tele i o tūlanga e fia mautinoa ona whaatūlanga mai pe moni mwha maoni. E fia leo whai o i lātou o lo whalanglango atu i sami o lo makua whaina. Awa e le mga mia lea whaina ko tolu kuata. Koe lele tolu kuata la e whalanglango i whale o loa mai simia. E nao se kuata la e whalanglango i sami. E mana mia fo i pasene whapena e si i lunga o le au whai o i lātou o lo mna mia i ale saswani e mana o mia tele mai sami. Ia a whai fo i la o wa whangota o le ainga leo la tau whalangolango lea o wa whangota e maua mai se le ni au mai e supply e tatu whale i e teine i pia. Ia o ina la le tūlanga tā ua. Tūlanga tā ua lea e a whapea o le whonga tau mawhaia. O lo ia ini si nuu maa la whanga. O lo whai e le tūlanga whelele o le whangota ia mwhaatau nei tauia. O lo o makua i mōmonga kui kai mine i seo man. Ele o se tala abane eile tala. Matua leia tui. Awa wai e whaitulanga whailele wai e ngoto le wa ai sa whata. E ora sua sami whtawhia i ele na o sa whata e toa i aima mangatai. Awa e whaitulanga whailele o tau mawhawha i tete ai fwoi. Ia a fianga wa o le whetawhia ia malitiso le o liki mai whafolo na winga. E te le lawa so na whaina ai o te ilua. Ia a tonu pe o lo wawe mai anga luenga ale neivia New Zealand malata o suisue. Ia e ala le tau a mo fo i se tātou malo. Ia e mai se fo. Ia e mana ia fo ia whape maua mai le tūlanga le nei tangata ia e a whaina teli. Ia se i loa i e tātou atunu. Ai moni le upule na. Mo iai tangata le tātou atunu. Mai le nā fo i tū. Ia wanga inga i whailako su enga whaasai ni si lalo i le vaale. Pa wale mea nge ke ua fiuse e whaakalisko i inga mauru poskanga ka mauru fo inga e whaiasi lono tole mea lo tati ai le mana wanui. Ia nga kako le pepese le kilisi masia le kako pepese fo i le lau avo se kanga ka se so ye se kouloko ke kele se. Le ia lilo ia ua tātou ye le vai taule nei. Misele masina ni o novema. O le masina o suenga. O whape i mai fōlinga o le tātou tunu. I le mai ai o le talinga malo. Ia ai sauni antu le matanga luenga wa onga. Mo le whantou te iole o suenga whai o le ritousa.
ia isia onga na whaatino lato su enga ele I tu ua mo le fonitanga. Ia o le tala moni a fonga mua. Lau kirisi masi whaasolo a koa ka mana. Koe lele wa o ieila utamatei whapena. Uma su enga ia e ke whaiaki e whamai. Ai uma mako. Ia ua makuale koe fiau o mai la onga. Ai iai nei tamaiti. Ia ua pei e ki whafua se I le palaka whai lele o le koe study. Mo su enga ia o le aloa tia I vai aso nei mal vai aso fau. O le tūlangal na o le olo iai. E pei ua mānai a le chokom na tatou talimalo ai ni. Ia lau whaapea nei tamaiti ai o le alu koe e a se I o le kirisimas. Ia e te I toi whaasala lau atu e a unga a le ai koe fo I mai whamolmole o lele I whai tatou su enga. So e pei o na watu iniso tatou reportil vai aso o tuanai. Olo iaina ia onga e mawalunga whale numero nei tamaiti le tongia la to exam fees. Ko ie le sasala si ia ko le tatou school si ia o tu spasina ta ua le tatou watunu le sa masanina whaingoa ia so ia le PSSC ia po le UE isi o tatou tangata sa su ia su enga ia o le school si raba ia o masani ai. So su enga lana ia e mantua whaiti tongi le tatou ofisa le o a onga ia manga nuu ia pili o su enga na peitai ia o lena au mai le numero foi e si ti an numero nei tamiti o lo o le I o atua la tau pili. A o le tā ua o le whata ua le mtanga menga o a onga manganu. Ina ia mauti noa e su e whana wa onga. O na lea sanga pātia mai le te leo le tau sanga ma le fia o kuata. Ia lea wala tau ave le te tala. E su e lau su enga ai a uma e mawala results. Mawal whai unga. Ia o na se ilonga le tongi mai lau pili o le su enga. Na whatu a release leo lau whai unga lea. Wastulanga lei awai watu na taimi atonu wa ye fo se tupe ia au matua ia ele ke le se pili fonga mua ele te le se pili pe ka isfulu lima kala ka upu si meta ilua se full tala ta upu ia ai ole tulanga na ia tatou taimi nei ia ole fa mua ole mea ave fa mua matua Leli malo fa tang ya ta Lucia e sele mane yo va ngale o le ale punti ai fo le ia le tulanga tau ma fai o le fanda ona o le pilia onga ai fa a wang pe le fai o le suenga ia ai paulana le suenga e le o atulo nei unga pe ale to ngia mai ale tu pe siori e ma nei te le tulanga na ni lo toi lo so finangalo ia te au yo o le matua e ma nei awai ele se fonta le tamatiti ele o se mafua anga le fanda wa le mafai ono tutongi le piti o le mata fai oile na tantou matua o le afa fina mafai nisi matua ai le mafai nisi matua o le mefui lelo le nofo ma le fa'atu'utu'u ma le lesa ili fe soasoani i lo uia na talitonunga li lo tailo i soua fidaga o le mea na linda le mafai ona fa'atino o le mea lea o le pili a'oga ae o le manai ala o le mea lea leai alu pele kamikiki e su'e ae se'i vagana ia au teilo vui ai le karia fa'akalifu le se'i ako le pili ako tiloa a watu se vaenga ia nga wala va fo ia langi maka se kasi fo le pelua e ave ye se lo ngai uma ku fo ko ni ole tūlanga tāua ele a fia ai le whai unga o lau suenga alo i le tongi o lana pili o le suenga ai e tele awala e pei ona whetalai ia whonga mua o le wa ia tātou whonu whaavai ia tātou tūmalo e mawhai o na tango lima i mātua mawhai o na nga i ai whaisi tālu sanga ele o sea kungu o Uganda le kau ke iai o le atunu o Samoa e tātou te poponga tia uma ele whapetasi seitu ai o le tūlanga tāua ia sa ili le whesoswani lona lua o e longa ia mātua ia soa ia e whaalongo mai lo pisa mako ia le generator faulia i le mele o le pili aonga e wa ai makua ika ko inga malo matua ma foi lefe mai la tau mau po le ale mativa o Samoa ia so ia ma le mativa o le mātua o le mea le wha langa fai mai le tala alo tama se le makanga ia o lo fia lo ia kure ka vale e fai mai le e ku lau ka mai o ile onga le tongi at pili ioi o tuai ona soi ioi
o upuna e au mai e o ta mātua e ta ita. E o whalongo whai au iai. E iei le taimi foi lele o mātua o tele me alu iai e tupul mena o lo tupu. Wa alu iai le tūlanga foi lele o le whaatatau. Whalawelave, me o le loku, me o le nguhu, alu a koe maisi whalawelave e kele. Ai le ngalo ai le tūlanga lea. Ia na o e ke whalonga kula le pese mai koe ingat kai minga e se le makanga le mele o le papango ko walau la kula ka maku ma fai ko ole ioi o patua o ngala le tau ave to ton ale na fa mai la le walau ko ngele o presenting a certificate la ngai le se pili wa ko ngia tupu me fa pena e tato e awale o mi no ngale su tu lo wa fa fonga sa mo e tato te o ma i tu langa fa pena ao na sa ilip sa swan ilau talatu ia o se sui al komiti te lele ava no iPhone 5 o lo e tato komiti ma le tato miliona ia o lau matua tele ata mai tol matou tu malo o matua no fole le ia onga ono lea totongi el phone 5 no pili ia ina ia ngana fa na ulu to tautinga sui i le tausanga atu a lela lava ia ku ia o le skimiki ke makwa kangi e lungorang kes io ina ua ai atu ai le tongi el pilo su nga le ka kia me pepa su nga yona luma ia a le tulanga nas tu alalo fo ilo se ele tau fo tu ina tata o tunu o sa mole i ai vivia ia ai o le tu alalo ai me tata po kala me tulanga na sa ilif so swan ele o au noa tata o male so swan le link malo fa tanya lilo ani si vainga o fa peleo na fa nga solo o le won tanto ile masina lo na football tas e umalo novema ia o tanto pepese lo le masina o tesema ile pese foi le le police ta polgap ai monian pesena polista polgap wa foi el masina le mkuale e mkua ona ya vai pensinga la kwa kaule le ia ila foi le fa peo le o ia te sema ingu kaeao ingu kala kaeao e alua malasa io e langa le ele ai fe ya ku ia fe mai kama ko nga kama nga fe mai se le ka ko o krisimas io ia vai e fai fo la wa sa al pesele a fonga mo e polista por capa ya o ele stemi ile over le fai fa solo atoa ai fonga mo al tu langa al termine tem fo ne wanga e metata wa tunu we tafa mai samone nioi ia ai mai se for tele mo fa moli au ina mai ia e isi me mana ia le wa te ufa so me ni usila ufa fa ngofia mato visa ia e o atu ai visitors visa ia le wa fa mai o le wa tala o le la sei mako o ko fisiningia ia po ani me ufa fa ngofia mai el tulanga le ai na ilo ulangona no vailo ngo tol manwanui le wa te ia o fai mai o le la fa ngofia mai tulanga le wa sa fa ta to visa mali ia o le anga ia te tafa i New Zealand ia ai o le wa fa te ia i le tulanga lea ia i fo itala le lei o le wa au mai o sala lau tata wa tunu ul sitseni fonga mua ia ai e manga ia siksin e nganga fai ako i le fa karikali siksin yo lang koi inga le wa o fai ilangil folang fa kwa keilo o inga ngakar koi inga le au ngat siksin le au mai fa mai keilo la ko fai la wa inga ngaku ai or ko me Vai lea o le tūlanga tonu na lea o ye taimi nei ai mo le taimi nei ma le tau e le o toi e Samoa ia so ia e pe ona tatou ono tau silafia ma tatou wa ai e laso e la whaasuro a ko a pe fieni tūla o taimi nei Samoa lua mi nguke ki muai ia koe sulu mai la ioi wale o toi tū mau le tau foi nga le weiro na fesui suia inga mai lea taimi e o foi la le matangi ia mavalo ia le va ai tau ia le ia ni fa fo ima ni matangi malo lo si ono a fe alo tata o tunu ele le ia ono to a fio sa ni mai samoni ni oi ai fia maka se fa ia sa un ia awa e ia isi o mato ainga na o mai le ele vai tau na mato o mai mato fai fa ini e kamo mo e so lau whanau o tamaiti le o lai i le tau le nei ma o lai le atunu le nei e fesuia inga o le tau ma masani i a wha. Kwa kamo mo e solo kamai e kaimio le a wha la whanau.
ai makua fa po ululu ai ko inga o mai ngai New Zealand ko po makua I fe le anga ioi ia ona le fa ta tino le wa leva no ele iwa ai le malosio o le fa ia ai o le tulanga na ia ona Saudi ni mai o tau sanga foi nei vai tau ni o tau sanga fa isa fa poiponga ia to ia fio mai el tata o tunu ia o tata o tunu isa mo nei mawale keita mawale fa ili makua plus ane I nei maua hall maua foi hotels e fai ai le lei ona e mau fetuna inga pe a vave ona fa to ai mai lau tarsanga e ina mea uma wa foi le ia Sofia o fana a fai foi o le anga I mai tata o tunu ia o le ma ua tapa tu mafonga mua ele o a sa fianga mal tele o fa la lave tupu mai ai ioi nei o tātou tangata ia ai ia mai ili potia leo ia oni nunga fo ia o iei fo imata upo matu ia leo loo tātia nei in tanga wenga leo suenga nisi fo whanau a vele soifua ona o ta alonga amale meole o inunga fo ie whaali ele bita vale o tupulanga ia ai aoa ona wha tātou wopea I le manu lau tia Christmasi o le Christmasi mo a inga o le tātou whaatalitali I le whanau o le pepe fau so le la o mai Christmasi ri o le whakao ia November ni ia ai o se tala nane whanga mo mai loa saunoa lilo mai wa tasi al vaenga leo te fia fa popontua mo le malu le tulu le fua malanga tu mo sa mo ia Sofia po le fai ngol ni tu sanga ia male na fu tu sanga fo a fe wo mana tongi ia le pepa fo le malanga o le si vaenga don sila I ta tu le fana ia tu ia mal insure o le meta o le travel insurance e sila ta wo le vaenga le awa a ye le travel insurance po le ale te mini te wa fa le tonu le soi fu malo ina fo le lo to ina po le lo matu I Samoa e ma fai ona tui le te ia pe sui mai le ticket ina ia faingo fie ona to vave a mai ale o nei New Zealand po Australia ale aise travel insurance o lono winga e to tongi anto ala o ele le afu le si passe se ko kiki a passe se anto e to sui le pepa malanga ia po le tanto ticket foi le ia ai mai se lo te o le te vai e tuelele I passe se o fai ngol tausang e le nga se le kawa ka ko passe se ia e pe ona fama wina ia pauna la nga le te fia fama de tuan lilo ia sa o le o le temi voleni se wa bonus umama ko ia fa fori lilo packing ia mo meu pinkolo mo meu kosi menga vaila au ia mo menga kulimi mo fusi mapeva ia o le awa ka penga foile ia wa jailo ia o ngai kele le mo le meo le foi singa nga awa fale kon kele no ia pipisi nga I pa ka ngo pu ngari di Paltu langa laval na o le for tapen pena mai wai so tatu atunu ia emo ia o le tatu fale mai ma tulanga fa pena ia o supply for ie o le se fatu to mata tala mai tatu va ai no matul fon tele au te lo la lava supply ai ono ala ke ro mai nga tai le fale mai tele mato tua ia wa foi pa ia male malu tatu tunu ta o tulanga I pe on fetala e fonga mo al insurance ia ina ia mawhai ona o mai amisa nei ta mam tina matatua. A whai foi o lea e so ngase ngase tu mau ina a o matua so I fua le te fia nau ai te anga I mai ini whalawlawe whala ainga tai peo sau whai ma. Kui ka miki ngā mea e wha sau lo marosi. A wā o le tūlanga lawal na ia tātou te manatua ne fo I e fia anga I mai. Ia awa ese ia aso ese fo I nā tau sanga o le malosi e se foi nei vai tau a o tatou atunu nei ia o lo solonga manui a mea o te iloa e a watu tatou tala I la stofia o maua to se tūlanga o nisi o tūlanga foi o lo fisinia ai mai se lava o le asitana mai le whai unga o le nei fontanga tele sa tatou a wai whaatasi ai ia matani malo el tatou atunu o ai o mafatia e to tasil whatau o loa no tala noa ia I o lana whaunga fonga bua ele le fontanga mo hotels maisi business o le au fata o loa ma le au fai business e fai o loa e tatu teanga e soma ma tua o ki au fakula ko inga mai tau le ni fata ia
o le tala na mai se tasi o whata oloa. Ia o le se sa i pe a se fulung whaka oloa. Ian whata a wha mau ni leo na foi mau. Ia e tu sai o tulanga o lai whai mai lātou o le upalasi le whamanuianga o le nei foi fontanga ia i lātou. A o lo upalasi tele mo hotels ma tulanga ia i taavale ma sa whaungaina. Ia e moni leisi tu pe ati tilo iai. Awai pe na nga i mea tanga telefono na nga i tonu i tatou marketi e sa whaatino. Ia e mantua marketi na e mo ia ile to tele i lātou na nga iai whaipisinisi. E pe o nei whaipisinisi ana no fo ele ni o lātou a vanua na maua i o. Ia le alai ta ua ile le whakunga lea ona la o le interest. A whapeo le malo mai Botswana whataita inga. Ia na sau ia e le malo e inkalesi anga i lavalava e kasi whatau. Ai o mo tangata Pasifika lava ia. Peo le mena sawa ai fo i tonga ma nisi o whatau o loa le tatou markets. Ona o le Pasifika o le olo o tilo i tu whata ua o tatou tu maleanga nuu e ala i tatou siva o mea uma whapena ai maise o tatou mea tau lima. Ia le ana va ia ai a whai nei whalo loa fo ngai. Nei whalo loa la iki fo ia retail store ma nei supermarket light. Ia o ina i la tauna le ana na whai maise tasi o whatau o loa ia tia. Ia ai olo o sa ili atulanga uma. A le tele ia o mea lei o le tatou fontanga. Samoa e le tau whai loa ina nai tu. Ia tatou pisinisi sa ia tatou whale fo ia sa keita ia tatou mea ai. Ia tasina awa inga sa mau fo ia lātou polofiti mai i nei fo i fontanga. Ia ai mai se io services po au nanga fo i e whaonga ina tātou atunu. Ia, whonga mua, o se tala tuna mai sa mo nei le nei fo i vaenga o le solua. Avelo no whatawa e mole tuelenga ngā whao. Tai o Samoa ni New Zealand ma le langi antoa i le ngā wenga e peo na whitai tunga iela u whionga lilu. I le amatanga o le riva yaso ma le nifo i masina tei antoa le antua lau soifua o le mesili le ua mātou toi whaalonga atu ia na ua toi a antoa toa leile se lau pasene ia o lau si u whafonga malu e peo na tautua i nai le pa ia ma le malu o si o tātua. Tono o te loe palasi lo iai i lau si u whafonga ia se u palolo ia o na ati le ile o na e la le lei e pei o le au le lei mai o na tātua o fu palolo. Whailoa i le aso tofi le alofa malanga le lei o le antua lilo maiava au mai aso whira ngalo i tau lunga i le tātou whailoa i ngai le so. Ia, watu ai ona ato atoa lele leo, ona e leima se fuala au fo ilele o inuina. Tasi ale le vai whanatura le inu, na o le kamawhinga leo apple cider. Ia. Ia, ioi, nanga fia natural kele malanga style. Kusa o le apple cider. Ia, na umo mai se tasio le mato ainga wha mai ingu kamanga e ke ai kati. Ia, o le nā tonua, ia leo tau whaafonga mai. Ia, e whai wawe ngāle ali, e sawa. Ia o ngā mea umai se sio manga mea whanatura e kiwa ia tato o tau ngase mau tato mai. Ai moni au whangamua a kaleanga fia mawak se ofpalolo mo e wa oe alo. Ioi. I ofpalolo. Ai sei whai nei masina ua leanga whai ale tau. Ia, ai mai se fo i o ngoto i le wa. Ia, peu whawhewhewe mai leo e kapalolo. Ia. Samoa, o le tato po kalame lea mo le neia salua. Tato te whailoa i le stofio mua i le lufa maleanga leo le tua. Ai mai a te ua nei mafunga mua whaaftai te le lava i lau tapo inga. Whaaftai lau mai moanga le nei tu lao le aso. Manuia tu te wha au funga mua. Tai. Manuia le tapo inga se tato atunu. Tau wha saifua. Saifua ma ia manuia. Le fionga ia lilo mai ava mai na vai le sui o le tātou wāna leo. E pe ona au ina tu sao mai ein tātou whaasalonga le ofisa o le Radio Samoa. I le pitono o Malifa i le nei fo i e fiafi. O le moto i se fululua mirute o na tāle o le tu la e wha tāle wha. Tala i vai whanua mai Australia. Suil na fo e le poloka lame o le nganga i fo whaiva. Le fionga ia le antaua. Pese tāsa vea. Ya maleuso ya Isaac Paunga. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Okay. You see right about now, we're finna take it way back. We got light rares in the building. Wait now, bada boom, bada bing, that stories of tone coming commentator. Too good, no control, I'm a simulator. 651 lion, this collaborator. Someone left hook, coming to my
foot, I'm homesick. But you know this, you got me singing la 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 ta ta la la la. You so good, I know you fancy a man that is so magnetizing, so fancy with that hook. Bamba diddy down, he got me in the feelings in the morning, be with you controlling. Glamour is eye catching me, girl, I'm falling, but it's stalling. Still got me singing ta la la ta ta la la la. The way your beauty stands out, me telling ya. Woman, those eyes got the fuse all over your face, sticking your body language, cause they feeling the same. I'm too closer. Pick up the vibes for me, see. Put out the fires, getting hotter up in here. We can't vibrate, come on, you can't disappear. Oh no, nobody's in the chance, get a right, cause you are mine. One and only one in the area. Where no lion, watch it. Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Le temilonga le watsi le Radio Samoa le rivango le aso le wan toe valu midu te ona tale o le tula e fa e Samoa e wa tolunga tui nama se tutua mo oi le ria solua le solima o le rima sina o November iyo e o le ase ngangana ua le talafeaunga i le tātou mafutanga ia e poto lava le tautangi le teimi sasi e lana va ai tautangi atu le tua pole te tele lo o tau soifua ma so ne yola i le aso a drau toi filua i mafutapai e lunga o pea ngalu o le ea o le fionga ia le antaua pestasa vea ma Isaac Paunga le usanu mai le polo kalame o le nganga ifo faiva pea mai a tātou talama ia Miriama la la toa pomare mai Australia i le July fa i le afiafi nei o le poa na nei po le so o le a matua i vevesi e tātou i nei New Zealand i mea fa apa ia tautua na tātou mātua ma tangata mātutua i to tonu o tātou a inga a whi o nei wha antau mea wha pāpā le whanau a ua le wha o ngā ina i to tonu o whale ta avale a ua le tutu ina i to tonu o le whale a ua fo i le wha pā ina le mea wha pāpā a ngai i le aua la tele nei te ua la vea se ta avale nei te ua mū se whale ina nei te i fo ua mū o tuai ma se tamaititi
i le afiafia nani o le utawa ia tuifa o le lava e langi le leile tang e angiangi maluma i fo i le savili lona winga a malosi le angi le savili le po ana nei ia ai tutu me fa papa o lona winga o le ki fa kali anu i lunga ia o le lang ai le lona wa kofu fa malama o le si ainga ia o na su e lo leo o ele mtanga luenga o le fui mu ia su e tuai mo le tofale le ofiso leo ia o no le tan tofa te mala i le sanga le mui mene yo mea fa papa ia o le fautuanga da tati antu yo o tafa ia e pule lava staff nei le lao lona sa i le aso antaiau ia o le antantu i loa i le fiafi po le po antaiau po oi le tai fo oi le president fo le o le apale mai le tofi president o le malo tele o Amerika manuia li le tauanga i antu i fale palota i le aso antaiau tantu a inga o me masani o lo wai Amerika ia tantu i New Zealand Australia ma Samoa ka ko e fale ka ko pangeke Tolo i matautu Male penisula mai molino Le taitu pito ia pia Si o utaulanga manaya E fe pula fi mai ile sau O ata uma o fetu Sulungia ia umasia uhani a obasa valivali Le pasina se Yesu solo ia samo no uatunu Se ifa